na odi be hye ne papa nsem te ne papa se o ba we ntira de bia week bia na 2 weeks bia ye den wo ba ayi enyina so no se na ne papa se wo mu ade na wa fa wo ba se wo di na sie wo mfa na makuma se na so wan kan kire me na ne bra na kan se e akola bone sem na wo ye nti enye hwe wo de on fa nche no na o si yo wate te me ne bre titi ho ye wo kuma so nti ye sa na me wo abusuan fie wo ni busuan fie ho te wo busuan fie na bra na kan yem se se ntimi tina busuan fie o mo so do ne papa so na wo ni workers for doors fie ho ntimi tina e na okopɛ danki to bi wo so ame o so ame ho no be se ni market no wo e na wo himna ni ye de e wo ho no te me ne wo ho no kama abrante me ne to nti ono okɔ na adwuma na me so makɔ me nya obi adwuma sa me race course wo nti ko hodo obi nkukuo me fele adwuma bi ese eye adwuma bi a me ya e be boya mienu nya sese wo ya abrante me so me ya akola ba ya ne nyina wo ho e wo na abrante be yale ye obe yale ye nti mi kunu no be yale ye mi ko kache na busuafo nyina pon se an so obe fa oba na watu afifie ho de wa mfa bu anya de ama omo de wo de mo mfa ho nti mi nya de omeye afede me sola me ni de me ho me sola me meko baade na ma ye den me ko huru obi nkukuo ana me so apia water na ma ye den na ma behwe brei te wo ha na me bra ne ye den me wo ha na me bra so wo akra o na me di na chi wo akra ye adwuma wo to ties nti o ye obi adwuma wo hanom te wo ba na wo afra me se ekuya na wo omuti se wo kuma se na mini bebia wo na me cheche me bra na na obae me bra so ampa me bra ba fi honom me kunu ya miss fele se me kan ye se me kunu sa me kunu sole a o ko toilet moja nko a enti me mpesa me bra be hu se me bra na me kunu ye de o hyedem ho enti me bra no me na tina valendem ho na ye de ye kasa te edi nkoman wie na me bra se na akonta no wo na me se wa akonta na no nya wonte apu na o se me ye nipa boni ni sa na akonta ya na me mbo na mane ni me se ma bona ne bra bie pu no se akonta sa wo yale sa na opegya no se ya nko hospital na me se miniska bra no se o pa bi wo honom on so wo Accra road wo sa kuro no so mi re fi kakra che nti onim sa mala no so ye bibiduro nko anye se o ye dinsini o ye bibiduro nti na danfo no obaye den obakwa ka kire na odi me akona wa ye de wa fe no fon so na mala se o mbre fi on fa no nko ye nyina me dia branch ko me bra na ko bo ka etua wo ye ko 1000 oni bra na ye lorry fe di ye bia otua ye ko duye na aduro ne se gisa ye beto asianza ni me se me kunu ya woni sika na bra se on dio enye bone se na kontalo no onya hoden ope e na o ye de otua sika ni bi to otua sika ni bi ma na che se wa odi na to aduro so ti na otwi bia onye sika na odi aye de ti aduro ye di aduro ne bedu fie na o na ne ho aton e ko na watwi mienu mi kunu timi ko adwuma abrante timi ko adwuma ba na me so me ye de metuma kuma adwuma ti wo ha na sika na me ko gi ado no onko hobi saa ne wo ho saa nti me na tina so ame ho 5 good years awa ma na kasakasa be si mini ntemu ti kasakasa be si mini ntemu na me ye den me ko maame no ho ene me ko maame no ho na me ye den me ko tenae ti me ko tena maame no ho no abrantie ba ofire adwuma be na masesam ni manyina ni bra mo de nkra wo na busuan fa sole a mo si an me wo ba be na kofa de dada be ya mfie num mfie nsia 5 years sese minya wo de bi omo kasa na ayeso mu bu makuja me ko be bia na busuanfo wo mazi ho na ayeso mo de awas ma de etwa me mpoa ena me na branch be nya kasa me sesa me niam de ko kurutachi ho no ti me sesa me niam de ko tena ho na branch be ai say na busuanfo na edi matam ntenya ono na me se abra me se yo wo de onya abotere me tena ma me nchen kakra nsa enti ye ya me san ba ta branch ka ya me manfi na me yi meni ma ena me tena ba bia na ye mbenya meko ye kurum ti ye ko ye kurum ye nam konya branch be me no so kwatena Judy Joshua abrante me ne tena wo chichani na me na branch tena ye saa ono so sabe mi ntira sirim ho ono saa ono so sirim ho wo ba wo mo se ne bra ka ba bi mana wale saa ne bra yire no oye maami panyini o che wo betimi awo mempo ti mi sa kwa ne me ko me ne bra ne kwada anche bi na Nsem ba ye ti Nsem ba ne beduru yi maami no ho ne ka me ko bedu buso me manya menses ena me se ame yale me ko hospital be se menyim ti me nyima me fra branch kan se ayi na ba me no be yese ni menyimbo na branch se menyim de sa so pe wo be wale we me ho ade enti se menyim de me ntere ma me che menya de me san rush nye de embra no ho emra ho no enti mi ye na me ye de me san kwotena Joshua ne nche o mi free kutachi ho na me kwotena sirem ho ti me kwotena sirem ho me ne bra ne ye wo ho sa no me wo hana ne yira abade bia ne yiri di atem so bedidi matem ena kumase ni ga wu pa se wani abie obi abreda koro no udi one day pe be di de no se brama no akofa na kire no wo yere su na menyim se me wo techima aye fa ne se me wo no be ma so wosiri wo kira ade ono ne friends Joshua Joshua no ena first one ne friends Ibrahim Muhammad no
nti wodi matam nti dem bia na akasakasa ti me nyinsa nya 6 months na me di nyinsa ni dwane ye free sirim ho e betra maame no ho na maame hwe me nyinsa na me di woye no ena na busuanfo se saaba na kofa no woye maame onya ba bia obetima wo ama no nti abusuanfo nyina hia ye Joshua na abusuanfo nyina hia se omo ba me na me ye oba ne se oba wal nti omo mesan ye de o tam bra ba ka me pama chew na me nti Joshua na ba na me kai se wo yire wo me ba wo yire mama ninka ba pe mi so me maame yanko timi nya de anchokre wode akyeye bie ma ame nya mframa pa ehome a enye oxygen ene ye de ese so ewo hospital nti ye de asedemo rempem asiedu ene de ema na okoto ni ma bosome ana ma ebosome ni de toso aduonu nan ene ne ose onwomtofo binyum ose yari tutu ye nan ai na yenimu a ena ye krono ade achi ade sanyina no na yenimu a ene ye krono nti nei se wuwo bibi ya no abomoden ase obeye na wagyae moto no broni beka ne se procrastination moto ho enye nti enne se wuwo bibi ya wosawo ya na otumi aye tentem sense eni ya fa kra wonyame enhyirawo sa wonfa wo mre ya wo a wode be ya de pankode obi hu konkonsa wonyame enhyirawo sa wonfa wo mre a ewo se wodi ye bibi papa no enkoka wo bi hu asem a wo ankasa wonim so ti ase fa wo mre no eye bibi papa na watumi enya bibi afrimu adepa bi de afrimu mfa ngogoro wo mre ho kura se wose wodi nesa kira fasa kira wa adwen sanse kira na totorobento ne baba kura yenim fa wo mre no ye bibi papa bi na etwa so 87.9 kumasi enye kodu obi hu konkonsa wa bra enye no kure de eya na ehame woni pa bi nom ho no se woni wonam no onim se asomese na so obentin sei no otie na enso so se wokọ na obi foforo e kan sem bia onim se asomese ade woni pa kan fa ne ho no nya ade a mehwa obetumi ayesa de krono na enso so se obedefend wo no obeka no atum yes silence mean concern enti wo kan wano atum wa bra wonim se nipa no ntumi nya no wo free wa se ono kra no on say ye kakra wanka bi wonim se obetumi aye paint na wanka bi o but Akoma FM 87.9 kumasi na so ebe hu se asumesi eye eni papa so ti ase nyame enhyira wo papa sabre de mabedwafo nyina ye krado evangelist Samuel Mensa ewa ha na nakuya koko wo ha eneni koko apai wase ho no de afrosoro sanso na pastor Julius nso ewa ha ye chiachia an baby owo bia no na kokorawu nti sese no aswahia papa na kokorawu nti no we hu nanimu a na chese ne bibi atofom ya wo mugusu a eye ho hyehye ya Akoma FM 87.9 kumasi wo fi ha producer papa wonen 20 omubo ye chidom ne adontene sanso ena nana yaw ene nani abri social media Facebook Akoma 87.9 FM wode ye alcohol live eno nti ema nana yaw brenye bregu like yen page no comment na fe bomode aso obe share de amaye na YouTube nso wetwe ya tumu live ho YouTube Akoma 879 subscribe yen page no near notification bell no so ebreso you get notified no share ama foforo pin so etumi enya bi ahwe area TikTok make us say Akoma FM 87.9 kumasi yeni anu mo TikTok nso na makoso ana ma share de amaye na bibia akoso kama television stations na efa onua TV ebodonko pepepa wonum de betum sabre de onum kenka won kase ebodonko ekono a wonum de betum na osei Chrome TV de semprempe ya make us say demo live sanso na Rabi 1 TV so demo live ni nyina ewo multi TV no eso tachiman Free FM 97.5 manager da chene en na pamofon so wonma bia tumo tachiman pa na abinchi market wode ene ene yake kanse say ya yeho ha Akoma FM 87.9 kumasi be koso no matimi ache won madwen onyame enkoso enhyiramedin ede Maa Akos program no Akoma mu Nsem ewa Akoma 87.9 FM sabre ya meni team no ana crew ni nyina aye krado no yankwai na yene nua be ye nei yene ne bedin komo no ento aye komo twetwe no so bapa memo hawia yi choya na na pum te say na me adomo boko within a che frame mami nyako
Mame nyako wunim nyako marane pacho abronoma nyako abronoma nyame enshira papa penti na ye ne nyako abronoma emebetu komo ewa 87.9 FM wakoma mu nsem dwumadi so nyako efrehine ne bae pacho me wojuso ejuso okay awiai pacho awiai de eboko na pacho mene 2008 ena mi share be mebi nti e pacho friend no Isaac Opam nti yete ho na nyinsen bae ti nyinsen bae no no so say sa mere baby a otu kwan ya se wa bedru no de emra so oko afin so ko nsu nyinsen aba nti ono kra ye se ne sa de a nyinsen aba mu yenko no nko hu me maame ene me papa na ese ombe ma me kwan na nka omene na kwa ena me so me kan se ode ono akwa esa ye se onyi ni se okwa si dia miswa na me be ko school nya na ade ne de ombe ma ne kwan to on de esa dia okọ na bibia mu obesan aba etwa nani aba na msi yu nti me de nyinse me maame ana eje osuso me mu ana me de enye ewo ye me wo ya me de maintain nka nyinse ma ante won ka 9 months nyina mu nti menya be 6 months kwa 7 months na danfo bi bae no se a wa wo nam se ano se na wate Isaac nka nam se a maintain nka de na o se ne number Jennifer no ti me frel na o fe na ase wo school o kram se wo ko school nti me pro by school na mu na guso a wo kwi na me see you nti se be na o se hwi ni wo obi a obi ho school de oni hwe na me de me she me hu kran bo aboso se eja me timi anye ma hwe me ho na eja duru sa amre ya me koso na ma ye nkakra school di acha emfie num de ubewie na ya wa be bo amene ato aso ahwe akole ma me se me ne o kase 14 years ni be me en sende akora isi ka friend 1.5 krada me friend na no obe sende ni ska so na chese ya koa na sese obe ma ni ska akora no yale na me de ani eden wan first ka na ma de ani eduabo bebem ebi wo sa na ese obe bi akofa no so o ya no ne na kan se e wo so oni o ka bia na oba na ede kakra ama ne de kakra bi wo kra oba na nka kra de ani kra no ase di matem ma ne ko wi ase kra de obeti se makwa imene be ma bi na se onim se oja amisi ho sa no ebi ana ma etwen no onim se odi mboni nti obeti se menua ba ko o ka se nka menua ba ko fa akwala ni nhia no ofiri akra o di plane one na so fufuo bi bai airport o si Kumasi be ya ade nti ngom di plane bai na onfa onhwe akwala no na menua no so na so ma hwimu di pa bi wa akura bi asinti menua no so enko ode na ekọ ehwa na obi nso team team se hwe wa ibe ma na aba o si unua ne mfa oba ni nhia no ene me ye fast na me frɛ me nyam se unim na ade ne kwa magye me ba firi wo se nka oba ba fa no o se menua ne mfa ne mra na onko toto ene mama no ti nka num ho na nka odi ni e ba bedwane akọ ene o te se me ne be ma bi ete ho na ye di power ba bi no ehwa se na sa na wotwe na mu na nka obe wale osese yi ena oyiwode one oba no aye frowe ni nyina beto so enti mekwaya na mekohu kra na senso ubenya network je so akwa gina baby ti e ho no na mekohu se enti nenti oba be wale na ono wahehya ho so oba be fam ba na kọ na je so wale wi na se man hu ni bie me ne mba nyina na se wodi abro se me ba no de ne kọ se ode ne kọ nka me hu akira kwan biem enti ma school on hwe ni school on to book ma akora ne da na say ebi wo ha afi bi na beso amekora ebi wa 3 years 2 years o ansa na ma fra o say bi no kora yale bi na bi e beba na hospital bebem ne kan be kosora na no kora de yime tu o yale koda hospital ma ye charge 2.5 ma fra be ma one ma kosa on ko first camera 70 cedi out of say mi ko 2.5 enti ma branya ya nso na December me bait one was cement afia so enti mpapa on kaisa ne baby wo baby na me ma ne phone am se je na frɛ no na me kra bia me kɔ frɛ o bibi ma akra menim se maya ne boni bia on fa ma me ho ya nahi enti wo de wa frɛ no so wo frɛ no na aja o pɛ 100 cedi tunim na koyin kra de ya fa anya bronya atare ne mpabo asem o na me kɔ pɛ bag ene book miensa bi beto ne ho 100 cedi no enti ye bi school textbooks ya be ya ye toi ma ye bia mato bidie
so na de aduru no den na me frɛ o say papa me sra o isi emu odin ma me pa me isi de mitifie me nkɔ ba bia me nya hweye enti ne be ya pe kakra bra ne mfa nto book na me mfa ma akre na se de be ya onu su ko school na ni kura kakra me so ma ye bi o ka kye me say isi no ono ibronya so ye no o ma ye 100 cedi 100 cedi no ye ntimi afre na ananase ya ananase nti no ono kura no ka kye me say ne maame wo no ne maame kura o send ni ska ne maame frɛ ne danase enti ye no se ya ananase ne de sune o ma kura ne hwi bi me kura me nka ho ne ba no kura sempo no onya na me enti wo ma kura ne hwi bi enti ato free December na o man 100 cedi a abeto say isi akura me no kase ma akura ne tifi o kɔ na nsa kura no onko school na nsu a eton yi ne ye nhye danya yi enti na ebi ba na adeche o de kɔ ebi amanso adeche o tifie enti madawroma me bai nkotodwe gu fom se mesrɛ mo a mon fra Isaac ni si o ye sofo e wa asɔle sofo a okura mic a o preach e kyerɛ nkrɔfo enti mesrɛ mo a esi ade na o ko school no hwɛ ne bebi a obɛyɛ sofo yi nso de ebi a ihun konkona kasa na o mehwɛ ne ba ma me madawroma nu nti ana wie me na mo enti Isaac opon checheku se odi sofo pacha o sofo o so nungwa na nungwa bro no na o so no na minim se onu ate na asori ya na so obi asori na oda no pacha onu de men kai so ate asori obi asori na oda no obi ne di nkonkonsan kire wa na se wa na hu so pacha onu aka kire me se o sisi ado o sofo onu aka kire me se sisi ado o sofo eno okacho so yesofo ni nyina no nyame osumo no ne bible ken cancer kra no so obehwe ba man sa pepepe waware pacho wawale nso awoma no pacho okay na usu wushi a Isaac opon no na usa your friends opon na opon okay pacho wushi ano na akosukwa na wusu ya dwuma pacho na afi na mawie Jesus nanka me beto aso at the age of mpacho 15 na me ametimi ahwe akola me na nya 14 pacho no so ye de adwuma no so ye pacho no so wa SS no wa wie GHS no so wie SHS na mo di shia mo ho ese na bo ono kra wanyi obi a wanyine bebre sa bo be na o ka se o ko school no me nya abotra e ma na se school die yenti o ko school no benya adwuma e bia na watimi aboa ma ne ba no so akọ school ni bi na wo de na ni so ade hunu so ba cha school so me pa cha na me so nka meko enso we ne nyinsa ne baaye no ene ya me fam o ma akoso ya me fam abusu ya nyina se nka me nanka omode me beko o mi sister kunu bia obehu me o se wo otwumu tan me de obeko school ana afi dia metemani ame na me nso menyim nti ama omo eni da me so na me nso menyem ye no ma omu nyina be time nti me kase me be ma we enam ne so ma fam a eto me bi na cap menu mukura na omu num every so omu se mi be ko school na akọ akonyam na me di she mi hu nkran ja na me twa akọkọ ya si eda ya dabone yem kwafu ma na me nko a me na nwura na me twa ja na me de abela obi na wato se de be ya me so metimi anya bia kototo me ho neema de ahye me kura ya me ka na ahye me ne se me wo ye ya me pe that time ko twa obedua 20 cedis o 20 cedis me nya bosia wa obi a ho wo emifie me busuem mantem ho num krom ho ntwa mban bi atena ho a o ma me ba ne timi nya onya se 4 months sana me ko twa ne biam ko doctor esi wo ntwa ade abro so anka 3 weeks also obetwa ade a check kura bo so me 2 months so say 2 months 2 weeks na ma me din ko todwegu from doctor mesrew o se na mo ya de nti anadada mo ametwa akora ya nyini o se me koye bi se me ya na anya yidi a me ya nso na ne mo anamaye bibisi a ne mo anamaye na nya me ya nso ya din ko todwegu from o bo mpa ya se nkoboko na nya me adomode bae na panimu se ya nya ne ho mpokra nko baabi enkora na omanya na otwini mpo twa utimi ko he na papa wanya 2 months ko 3 months ni nyina mu no wa timi akọ school awie minim so de adwuma de minim na wa ba ya sofo nso a
eno so ahwe ho ba no me camera say wo send o best car wa fro wa na wase ana me ma na wase nti woni eni sika ma nti na che so no onim se school hu hia pa eno ndo ko ne de say de ma na ya na ya to da ne emu bi aso ode nti wo hu se waso ye de no hu na pa se Isaac opam ofa wo sa abre no na ehene no do okro because menim se wabusuafo hunu ya nka akakaduro ne we ya ye de betua wo nti no mama bi call wani no nti ofa o hia wo fa wo no hefa na no de okoda ka cho no han dan na one na yi ne namfofo han dan ti ne namfofo no ti ne namfofo no ebi wo ha mo ko mo ma ti da omo ni ho no na me no na metimi ko ne nchen adomo ni ho no na wo de wakɔhye ho no ma ya muhu bia no ma sapa mu ho a maji mu feelings ya kama sa antino woni na oboa wo sa bre no like bia je kakra because ono sa bre no sa me no kra me de nka enya nkwara asem na nka eni na idi anka menye sa mene de se na ma na ode be mame de me be to aduane ade me kwa na so yi that time me fan say 10 cedi se na me de ko to aduane ana me eno ano de bia e to da nukra da me ko na me hunu na no obi obe mame sa 10 cedi ma nko ho nso a me no me hwe me mfa mame sa na neti na che se na wo be ko no ama sika na ana na fie fo ne ye hwe o fie aduane so ya de ma e fie na ye fan si e free mu no ense ye be mi be wie Jesus kra no na emu odin na ye twere bi exams kra no na ye cat mi tu jam nyina na papa na yare aware ne gui nti ma ye be ka papa ne so be yare ada na ma me we no na mka aware ne gui to no ne sa tam ne ye nim ba bia owo nti wo kwa mfama nko wa mfa anko ye nyina ye ka ye papa ti ye papa aware ne gui na mi ankasa de na mi nti papa na pa chan tim papa na tete ya na ese Jesus no papa ni bi nti ese duru ho no mo na ese ana na mfofo ya na we wo boy nti na ese so ko na obi to adwan on fa mani tu so ko boy ho no ma bia na so ade chia ye man say sika no wo ba be di ni free na tu so ko na ye ma obi an so de ato adwan nti e ko ba se ene na mihu minim se bia obeboa me o ma metan si di na mtimi nya bi to adwane di ndia na mi se bia ye no ne ye so na minim se na o senka ahoban botan si di ma se na meyi ato adwane me di bia ko bom ho ban ni ade na now you virgin there ba cho da bi na you me wo school mu ye ko school Jesus no Jesus 3 no na mo boy wo hodi now a boy was just I just so start to far boy no na we 15 years old now what be saying 14 because me right Jesus 3 na no emu 3 no ho na na me nya me fast school boyfriend me am super school boys papa bo mo ye adwuma ja wo mba ma kakra na school boys but Isaac die ma me awe wa mu Isaac die na on the say na wa wi a on the no wa hwim kakra wa wi SHS no wa wi senior high school enu wa wi ono sabre kra me e de adwuma na no ye o wi u hia no so wa wi school de adwuma na no na no okra no so yi me fa akra ni enhia emra akra ho na onye no sa de obehwe no se ma mfa na ma akra ho no ma onye ne se o wi school no awo ka se on de no wa wi school no me se o wi school no adwuma ben na no ya ansa on de no onye adwuma ti o da so di do ma me awe wa mu ese ya no de be ma wo de be ma so on fa nkoto aduane ni no aboabo no de bia ma enti no feelings no ana na ye ode na nye sika bia no de ma wo ho yo de zabre no ana Akos ende na nye enu nku an no ne me bota because no kra no o kasa o pemi nyina na me se me de ono wanyini e chen me enti no mi sister bia o ye di na o de nya hweda bi oba ha na ni ablo o de fi no e na asamle ni enkwara asem na me so o se ma adwen kakra na me so mi kodi na chi ntinka na na se bia me ho na na ye me no so ka no so de na no tum mu ntia me se o ye panyin bia na akwaboa me na se pachan one mother one father and opia wati kokko we se no no so eja
onim se bibi de we on na ene ne kasa nti na menim se no ka de na kire ne de at the age of 15 so no anya 15 on can be pa because no o kan bre na mi sha de so o kan bre pa cha any and work and work in yes ha bre no a wo ko fa nyinsan no a no wo mu nyina apo wo no ono de na oye ono nso kan ho bi no ono nso kan ho bi o mo nkasa me na wo nkan che wo mo so ono na ye between na obi tie wa no asem se wo tie kra meka mu betie mu tie meka because no na odifa ne so ono na na te ben ono na menyam no mo na te no ono na na te ben ti mi ko ha so asumesi Isaac ba ha se ni se no no apushi wo kowra mu na asem ba wie ye no ono aso kwa de ne ho akwa the same people akwa the same people one more do two sister penny de dabi share me nua ketwa ye ba betwa ne school so ono go school wie de what sister ya Akoma 87.9 FM ya intino wo besidani ama wo ato aso na wako wanimu enti ono wo twempena be abosomi anase mfiese ansa na wo nso afafuro bosomi mu anche yetena anche bia se no ono onim se menye akra boni nti ono akra ne hu se menyam na ono meje akine na me se menyam ankase koyigu ankase me koyigu no ono ka se nka me enko no se monko me enko o free ho akọ school na okọ school ne die patro ko legon nti woko school ne de onim se obesan abakuro eho ene ma beto aso nti ne nka me ekoya na nka ode makoma ne maame na nka matana ne maame nchen de awo no odo ko mo hia wo no kobo okohu abusia obefu obi bad na kro o ka se na mso me ka ne yenkohu me maame wo ene o se ne nka me mpefun kra obi abusuafo ne bi namba nso na me sister panyini ono nso misuro no ohun se ma ye sa na e ma nti na menim kwa mefa so akọje ne namba ne se mi sister fa namba ma me de ma obi se ni e na ja ono nso so hun se enwa anya yi na o de koy ya so sister no ohun se wa ye sa na ma so wo ni mo ono na ka mo sister enya ono amu de na ono so odi ono na chipanyin ba ko on de na misuro no pa se me ka se sister fa namba ma me na me fa ma be ma bi na o se anase menyem kra misuro se me ko kan no kra no omuhu se menyem no kra no na me de mo me se menyem na ne na ma sister penny ne nya we de no wonimu a oye bitina ma wo no Maa Akos ya na misuro no wo pia mo Akoma be ma no o se be ma no ne won koda ne de ne be firi mu aba ana ayi wote po no nkakra na ene bi ana o de ma na me de me nkoto so 15 years unia kuto 15 years de usi dem pia no de ne ko ra be ma edem wa bra wonimu se abusuan siesie omo se omo ebe na to ani suku so na pese ni suku no bono anase ye den titama wonu na twempra nyina apart from wo sister penny na no wonimu no wono ne busuani de wo no obi ani nkomo obi ani se wono ne sise wahwim no no de aba ho nti no ne busuani bia ni ho ana minim no the best friend na omo no free kuro ba akoso no na meka se me wo ye no omo nyina na ne han dan no kuro ho nti no obe ma me ne number e ma me hu se e ma ono kura hu se ma ono kura ka so ya re se o ko na menyam nti on de wo ne de ma won de nya ne wanwa nti na okoye ne di nti na fa communication ya adwuma because na woni me ne number wonim na we use phone sa media na me use phone ba se wonim ne number at least nti me wo ye no na me ka se me wo ya menya 6 months wo ya na sem oni be ma na tie na oso yo ko school nti wo kran ko de wo ko ba 1 2 3 bi nti na ma wantumi ne na chi nti se be ma na kwa ene e wo se bi e to da wo friend no so wo ye nti aden na afa communication ni break ye pacho aden ne se ono na mfa ne number ama me ena me so amaji bia ma no so ama jib me nya bia ma no enti ono ne ko ya ne de eno de no se ne hentrim se o ba bi nyemu ete na chi wo baby eno on send this card ya bibia ne se o ko school do be ka bia se o ko school mo makwan ye commitments ye ko hwan enti on to me emfa ka ma me hwehwe me enye bo apayo bo ensanka ma enye bo apaya nka 14 years I do samre enye bo apaye say be wia me ba nka o be wia nde nako
enti da ɔte ɔbɛte say ebi a wone wote ne nka for the first time a wɔde kɔ school mu no ɛyɛ bra no a wɔanya say na ma wɔanya be 5 months o say 6 months adan wawo kɔ mo menyem 9 months ni nyinaa sa wo anya 6 months wan send sikada wanya hwe da there be ne wan si dikra 6 months 6 months akranya 6 months ansa me te ne nka e wo hia na danfo bi a obi sasa wote apamonka timi dem di shem trim se akora ni papa me wanya papa ntimi akwan bia so wasam fo so na mehwe no enti me bete won kan so a atole se bra ha o 14 years ni akora no wanya sen pacho wanya 14 years oba na be pacho be ma na se wan to ni dimpo pacho de bi odi din bai me ametra me odi okacha me fa din we frɛ no ahwa sen de na me so obeba abehwe nti me de frɛ no o se fa din be na frɛ no Michael opam ni opam na etwa to no me fa nso na me fa Michael ni ninka enti school ko nyina de Michael na ye de frɛ no ti me hu se bre me onmoa onhwe no me transams na obi a onhwe o beto akora di kura to ma hwan ti me de afrɛ na ehu se onmoa onfa hwe me ti din no de send no na de frɛ no pacho isi ade me a mama ni din foforo a odeko mama na brofu din mienu o ti mo friends en pacho de Manuel Reginald na de Manuel no ba no bisa sasa Reginald no so say wo ba ye na se de nyina obetuetu akora ni nyina akoka Reginald no oye hwane a Reginald no de me ne akora ni nyina na tra book names and meaning no e na me ye kan ni ahwe asechire ye kan ni ahwe asechire ni mienu no Reginald ne osoro ahoden e na Manuel no ye nyame ne ye wo ho na msimi di ni mienu to no me fa obi adin soso Twidi bia nso Dabi onu kra de memre bi me ka senka me de ni din ne to ne so enso so wa mpene na me se so obe hwe ne bia na obe hwe ne en wa mpene na me se ne me ha me ho ye guso da bomodiana ye ne Isaac Apam edi enkomo na fe ya hwese de ye nuaba nyako eka no anya bia no enukre bi ewo mu ana sesei Apam ewon kran mebo a ena ne bayi nso mote henefa kuma ejo so okay Apam ni me ba pacho nim ni dawo oho enkrani kuma se pacho akra nya 14 years mo ba nya 14 years pacho 14 years papa ni mo no epu ye twa won hia ne da pacho se mo start din komo bra na akra na enya 6 months ni nyina bepem se wanya 14 years bibia mpusu Apam se obeba behwehwe ne ba pacho bibia nsi se emre bi ameka se oso oba na nko obewia na kwa oso oba ya na misumi ni wa na akra no menua no ho no mo no anka o ka se obefa na koye shopping ama no no sa amre no kra nso wanya ehu no oba kuma ase ha no na o ka se wanya ehu no ma me amfa na anko na brebe no ka se nko obeba befa akra na komo ma me no ende ka sa num no se eba se me kwa ho kirem na se me nko amintimi metwa mani na se si na me se me frɛ no nhwɛ ade nso na me frɛ na and the time bia oka say en nka owo ne maame ho a ne maame so obehwe no ono no de onya na adwo say nkompo obete ne ba no wahu ni dan ko ma na kotena ne nchen kakra mpo akra ne kwata wana na ba ho pacha ha ona na akra no a tete no amanya 14 ne maame ayemlinti obepe me ba no na ya na me ya say maame obi na dibidi u ba kwantuma befu obi o ene na awo wantimi amisa say oba ne we akra ne we da ba na de wahu sa akora na nyini nti oba ne mra mefa akora ne mfa ne mra no metena wo nche wa ba fa se no buka de ama wonom pa cha no so de o so wo ma ne e mechina nti oba be fa ne sa no de akọ nti otimi ka se ne fa ne hia me uduru se kra frɛ me na me hia me fa mu nkofi na pa cha o han dan se me ba na cha me se ha na otie na se wo han ne wan ya be to na se me se be me ba ne se wa me se me 14 years ni o hu ba da ma hwe ne da nti se me ye bi sa yi nam tam akora di aho kyerɛkyi de ne brewa enti ba da na isi me kɔ ne ese watu a me kɔ hwe wo he wa ye sofo nyina echi se wonya adwen sakra so obeba be hwehwe akora no pa sisiem no ka se ojina sole dem pa cho me hu asole ni din na ewo osede Saint Michael's teshi nungwa na minim area na sa Saint Michael's no
na minim say yes asore na na say ene ni o ya o de go say premises na minim say yes asore na nkasa na say bia na ayi moba no so ya on kasa bia mo me pese mekoda mo kwhwe no ye de oprepa opreso be kwa to da na o say menti me apenti ade no yesa nti afekura so a nti wonti mi mfra me nka nche me say te say fra keke so o ma miska kra nti wo fra me anka mani beje ti nanza me say okay wo de anya hwe de tie bia me mo akọ say esi de wanyini ti wo be kwa de amema afun say de be ya so ka odu utu kwan ya be fra ma be fa wa de ne obi fie kura adwane kọhye kọpe me say me be ba be fa firi ne nche ma ne mfa ankomo obia eno say mateme ready say me de ne kam de ne be ko ono onimo papa na ono onu so nim ne da picture akra ne nim ne picture ono so nim akra ne picture okay nti se ye de akra ne frankra bebre gina ho na se papa no ebehunu ne ba no ayia na eye ni mfoni ai pa se wahia no one on one aso ni mu say dia 14 years atade da bi na buku kra ode ne da achekro so onto na akwaje atade we okwaje chop money everyone nti past 14 years no ye o keka bomu a sika mo bayi enya di opapa nsem ye be say o me pa cho de meka eso ewo m kra oyare imre bi eno kra ye ntokwasem bebre na ne ode de eso wo mu no ode 120 cedis buy enti se ewo mu ana se me frɛ na ne obi wo ha wa brɛ me 70 cedis 40 cedis eno an ni sika ode ba 70 cedis 40 cedis 70 cedis de eso na last time o yare ye eno ye genital hospital a obre ono so me ne kon ya no obre ni bi nso ye bo na hospital be ne 2.5 obre 70 cedis ena eno ne to koda e kra na eno no na nsen ya bronya December no obre 100 cedis ti me kaya de so mpa 120 cedis 120 cedis no dia last year 14 years ni sika ko de ye do papa nsma the age of 14 no bebe 1000 Ghana eno kra ni bia bibi kakra enuru 1000 Ghana ena emro so wan si dimpo Isaac opam yesesa wo be ya abode fofora ne madada ni nyina twam kọ enie madada ni nyina twam kọ first na wodi mu Kristo na wo ye wo niema se wiase ni sabe sese kra de wiasefo no wo mu nya asofo no ebi hwe wo no ma papa ebinom hwe wo no ma na Isaac opon enko aba ye wo sofo mu a osofo mu a so ahunu enti ye misa wo kwehyan sa nyenya bia papa sofo e wote wa na ba bia ba wa sore ba no aba wa se papa se de esi fremo no ye de ni di akọ yin ba ye nyina de mamo ti e fremo papa preko pe ye kunu kra ye fremo papa nti sometimes ye kunu mu adwa ye mo kotokoto masofo mo ba fia no ba honto sa chanfo di de birthday e de abegu ye nso ahunu tu wa na obayi wa ba na kotokoto papa mikunu enhwe ne maka kudai wenya be 15 years wenya be 10 years be me hwe no papa sofwe evangelist pastor reverend bishop doctor Isaac Yapam somebody mo yama mu di bra na mo amu di bia ka ho enti minim ti mama obi so ahunu enti me kunu hwe ne ba enti no adie be pa na wo fresa wo betimi po afra be ma no na watu ne foso won hwe ne ba ye fra wo mfa minim sa wo ye counseling minim sa wo na ma counsel no counsel hwan Opamu cancel hwan oba cancel na no ani fie bible so wantimi ahwe ofia de na udi nyame enwa so ti ya di na wo fa nei agurodi na dosu sese wa asofodie mu ma agurodi na dosu fi se ensese ye da opa sen kan kronfonfon ni sofo ma enye no monam so na okura de sese o de français na onya nyame ni ye na akobro adwama na wo ye eno de obi a won e pass etima wo ba beji nyame de wo ye sofi etu unim se wo ba wo ba bi unim wunya wo se
kanea brabona boy no e de baby aba esese yema na aduani die do nya we oh I am me nim ni ntia e ma o life e yes ha no ma opam ene e be kasa obetire die ndia ohwe ne ba ohwe so far about yourself so far about yourself and when say obam ye die ndia ohwe ne ba afise Bible le kuta no enkyerɛ saa so for pani bi no wa otete wa obetire say wo wo bank hwe no ade a wo ba Kristo mu nto no awo a wo ye nyina no wa ba ya bode fufu nto makra ya hwe omo hwa na betete saa tete no eti microphone na kuta ma pichie no so obi nso ba no obeka say ya say the sister yi kan a wo futu ne sen ya hwe say de osigina we ya sori dem ya asade nyame ba na angel papa ase ne ya bo abebo ma obeko e bidin kayako ma no so on cry Pacha nungwa so anu oh adenti na esa eti akwara no sabi mprabiasa se wudidi na wo da na unnim sakwa wadi aya na wo ya osan wo mu nyina wo nya sofo wonyim no na usu ukosu na wa send the 100 Ghana say me send him musika no 100 mana senti mana 100 Ghana no ma miska o ma me da mo na senti me send we ya sem send sika no wo bonus o he oba anu so anu ye ma da wase yo ni aso wo nan mo bi so o to fabio na no kra no media mi hu nse sofo adwemboni aba ne tirim na leta enya asida sem bia ni wo ko bo to pa wo ba obi na do wase obi na so fabio na adwemboni ma wo tirimu a oba wo ko na wonyemu wo amaba na benya 14 years won to be fa wani wo na say only wa bodam on the 7 years akray o se gonya ubusa wankasa onya school na so ba this is abu nyina pono obuso fu nyina pono because of me or the me ko no so na dia me dia akora ni jana ko school na buso fu nyina pono because of say what shan nyensen ah no ye ni daso already o hekon 40 years already on fantastic na say o pa na ni mu akra o mo de na sibi me say adwomboni aba ne tirim ne say anka wo kra no wo koye no aka esese wo ba busua no nyame ya wadomo no na go do so free what I say ba na beka say busua mo ya ade mi ja wo ba yi ho na bo na ma me ba yi wanyini enti mo aseda niye na me ba no me de ni tu edin sei ana me ma me say on fe din say into no that time na me ya da me go school eti me patron say na maye eti me da mo ase kakra kra wo de be sha busua ne nsem omo ani baje okura wo na so respect ayeda ya ma wo what I say na wei wanye wei nyina bi wo say ko gina ekwanti mfi ata ka say yemfa akola ne mra wo ba park so oh ya mumu ade ba bi kura mumu ade onye wu na wo ye no onye wu de o ye no pam wani nso ade wo ku ya tini ka be bia no ne man kasa fre no producer no ne man kasa me sira mo nsha mo phone so na mo kan kire so for say wo ye prayers on kasa ye ho na nsem we ye nti ase ba bia ye nti an we dey so for asem we ye nti ase wa fa ho aha The Airtel Tigo number. So ahunu fanboy kwamba de me phone so ahunu fanboy kwamba de me o kwhye ba bi dada na o feel so ti wo hwe ne so oba be ware o nti obehu se meni obi tene dana na ode na in the wedding ayi eto so obi a wono ba ya wo hwehwe se obi oba ya wa na ko frefre no so pese wo ware na ka wo ko ye no na ko ye preparation oba be wa on pese be committee no eti no se be ma obehu se wei ani obi ti na no se oyiwa na di science o ware me se wo she da kra mo obi tete ababa wen oba obehu se
Onu obi tie edi say ode ne ba na. Dana oti ye ne dana. Na no obo kwa ma. Eti dana no koshi ada oba no. Dana no kohu ba ne ma. Dana no akoya wa di wa ne ho. Wa ba Yesu na ma ho kwan akobesa ne wo. Akoba wi ne suro nkokura. Ansuro ne fo mu nyina. For the road. Mu bejem wa ba no de kakra ba no. Abani say na can say Genti ada ya ma ya simple ya bre ka be biema na buja go be bunya sister ensu afo no o se dia ne ensu afo no da bi sa ka no bi genti awe no nke ensu afo no enso ensu de se enso pa pole se jari ma ense enso kra ndara kra what pepper Bayern Munich sound team of pepper we are say Bayern Munich come ayo na ma me gidi say Isaac Waya council if you say the flyer every Wednesday be our program every Wednesday be your program enti sebra wo giram na nkran so yempo awiasa afa na nkom hye ni giram enti flyer ni nyina wo ho yadigi ni nyina wo ha enti Akoma mu sana de edi ago no wa sabre de egiram wo hye nkom enti wo frɛ na wo mfa anga no bapon 9 worship with us this and every Wednesday na waware Kavri amamen kan tra tiefo no amu hunu sampa ye sofo worship with us this and every Wednesday Kavri with prophetic with prophet Isaac Nanakwaku Opam venue behind St. Michael Primary School Nungwa ene wo ho ya advert ma ya pese be he oba no ene wo ho we kwa wan tieska wen tieska ya ma mo ka be number 600 Ghana ya ma no more customers obe ma say ya hunu be bia wo behind St. Michael Primary School producer mon fait reporters no aka Mr. Ohimu be catch ni say ya tene kene ne be so Mr. Ohimu Onye TV Mr. Ohimu be na bra oh ada na yesa Ohimu ada na yesa Kristo ni te saw o sofo te saw odi onwe mu na me didi adifo atemu o sofo na wo kan say me say obi a won past enti wo ba je awrade dia what I say woja ne shewa obeba se woja no ehyewa obeba akoma mu nsem ja ne shewa so Allah wallahi enti say obi a won past we bia na onyam ba je awrade ndi na wo ba one of my memories be akunu hu no friend ka trere na me ya so njo akuru. Hello prophet Mommy yami asundwe nkan mo so yo na ene na prophetic we no etisen yami adum na yeboko sa wa hunu bade de nya boko ma ye wa ha ma me me da kwa so wa ba ho die nti na ye oda so wa ba ho kekagu ma me tie Mommy what the first promotion no like I say my from so baby because or me can mind see but obi no friend me can to be my baby so but cast my can be now so dem akanda so ba kunu hu ya no friend me can so me can wa so dem obi my baby so can me sama me friend back no okay asam no say na esitie na de yen yatie fi obayi ano ne se wonye wasade saja okay man part me ba mama come start of story me tell me kosere madam fo e wo kumase enti enu ho na me di fia na ko na me na nsna for almost about 1 week and 2 weeks it's like those days yen ko da bo ya temran te sen ya di ni fia se me ba kra enti excel your crown of friend me catch me say for your phone and the catch me say you go school I am not working I don't have anything to do it is enke ya o ma me panen ko me ma me ho nenka onko wo at least no me ma no de wo ho a me say
nya ka menye bi wo no wo be nya bi na nka me masoma dwene o si daddy I'm sure okay fine and no ho and wo mu a and no be wo ye I'm being witness, I'm being fair to God menim akoda no e woman of frɛ me madam ba ko fɛ akosi poku hye wewu na wo onwe ho na wewu e wo mo na me akosi poku be ko me mani skema ne ko e de ko ma again no sometimes no enko because na me nye adwuma me nye hwe me ko school na enko sene e se me hwe akoda no sene e ko no fine nti e wo mo a o e bi wo no so obi ko madam ba ko fɛ David o me say the most very ko sia again weda e se baby no na afidie abeye akambidie anyway okay frame o ya ponse ba o ye jini fo o ye say na me say because afidie no sometimes me o what the one o frame say na ma send uska na ma ye go say emma say say na what can me ye no because me so me hon tell me but I don't do it say na what me ye no na o be come me ye no kan so me frame do atemo no what fit work and na what fit o be dictate we do my time so maybe before we do my time me record here e bo tire me mama I got angry e ma ona so be me call me tino e frɛ me pan so say e bu fo me ba ye enti no me ncha so na we na me say mate adia e ko fast ade o de me call ati o de me o na ba order e ma mo frɛ me e na me ne kasa na me wa frɛ me kasa say adi na wa ko ye we hwe memu because me nka asa pa me hwe no me no what na say na me kasa oh you see ano me won't tell me me be a software man me so bi ase but so me e skill tua me e 200 Ghana skill tua me 200 Ghana ayi na me tua me dan ka ahwe me yen nkoda me bi ase no e sika fa nkoda me bra me na ka kama me nya no ende akwara se me nya me ni ma wa me bra ya ase na me e sika fa me bra me ma me oba me be kasa obeti ase adeda tino na ni ba fa fra me ye kwa se we jinifo akoda no bi ka ketri akoda no bi obi hwe no akoda bi se me mra na me tu akoda me bra what that me me do ma se na me frɛ no aso me 50 million si ma me ni sa scan bi enti wo pa akoda be na me hwe no ya me boam na se me ho so me like ngbo me ho wia me ba abeka akoda no asem na bi adija asem de na obi na me dia ma enti fa akoda bra me da ma enne me tena frɛ na me na kasa abetia hey wo afro bi fofo na tem bi sa te bi be na me buefu ni nteka mu ko bi ma na twa afokra no na say me na me be call conference bi na friend so iska na me see minister ba ma so bi be say me tell me kwa ba na me call na me ba nti ma me di phone no o ba ku send me me di from me be ni kama no na of friend am see o na but me me news ka ma eno ano no me buefu bude e sure tra kwante ba de wo no wa fra insure wa fra bo so no o da tuma me ka tell me say ma ne wa bo mi dia and the feel me nya kana ma obi because of say send come me do be dia me do ni dia na and so my no odam akoma so ye me do ba I wish to have my son every day I talk about this child I wish to have him because me don't papa I wish to have him they say tell me nya me kan ho atem and no tell me kan akora no and me that dia me send ka dia bi na me stop again na send me dia me sa me ho na me your friend and you feel dia am say o me dia tell you so me send ka mo dia ko me ni again about me now boss me for me I told him boss me for me I'm saying because I have not done anything that boss me for me and what did you see and what boss me for me I told you to print so on free swing na on the next one time boss me for me na ma ye kan ye no say if you know what done for you na me send me sika ma o boss friend me say dia bibi ni na to nya o friend ya oh mpacho and the sika am say nya say unya friend pe akwara na yare unya friend pe akwa ne febu akwa nda hospital akwa ne yiwi akwa ne say no one day o friend me mama nsem na wo kame men ka sa nsem no to akwara no so o friend so nya bibi aka me say wo nya bibi men ka sa nko to bibi o be friend be akwa ne yare akwa ne say ato akwara no enye one day be take effect ma eno ano no be hwe atam bibi eno ano be atam bibi ena no ko ja no wife se no poverty na me send me sika apparently me mapanya addition be ko school on frame addition be ko school so in school uniform no frame so addition be ko school in school uniform fine taka me wono na ma send go say enso ni de but me send na ma ade ba ko twa me fu mu kwase me fi ni no ma say ma send o kakra na me ma bra me nyam da send no na friend ma send me wie na be friend oh e bia kwase ya me saka enti ni tuma de ma
wo sani ma ni wia sɛ ɔbɛfrɛ wo mpo anaasɛ wobɛfrɛ no ɔbɛpeke sɛ ne saa ka no sɛ sɛ ɛno ano afa ɔmfi wo biem nti wanye na ɔfrɛ nam sɛ maame nti wo nso obi sane wade a sɛ na ɔbɛpeke ba anaasɛ ɔbɛfrɛ ba aka biribi no wonka biem koraa yɛnte sɛ nti wo sane sika ma ɔba so a ɛno so yɛka yɛm da ase afɛn nana aso sane sika ma ɔba yɛmfrɛ no yɛnda wɔ asɛm sɛ ɛno sɛ hɛ sɛ ɔka kyerɛ me ɛno ana sa don't call me again don't try again and no, that's the last time I spoke to her about her. That's all. Medasa papa Yamishra Opa Prophet Isaac Opam. Now Prophet means starting free baby. Wo starting ka wo sam no. O se ebra woni ababai kwadi pasogoro na onyi sen ya wo beko school no o ka kire ne sen ka wo de na kwa akoma wo maame. Man patane. Medasa Sabre no Nsem na odi akohu na busuafo. Me pacho na me friend se dia akohu na busuafo. Me pacho Sabre ni busuani ben na wuni mo no. Me pacho na me ni me busuani because man ko che okru mo ho. Me da se enti bra na ka wo be fa no de na kwakoma wo maame obi de hie wa bra wanyem no what is sampanifo bu baby sa pentina sase na hokwa. Enti Sabre na edie na wo koye ansa na wo de nako anase no anso won kofa ne niema no afa medi wachi ne fa ne koma wo ma mommy na ka me expect say senka ono mo ti ase a that is when na ke be take steps because ono ti ase because me ma me say me to be make some ntanya oni mo ni pakro no because me ma me mo be ko so mo ko ho ni pakro ne busuafo but what you mean because na economic charge say go for example the question man wa that's when I come man be take steps to go to bush for but she did not agree with us enti with him sana mo tuo no a na wo pese wutuo no sa una wase wutu sana mo no before when wa fanyin say enti abusuafo nimu wonsu ni mabusuafo eno a ne se wakwa ka kire se me no wo ba yenyem enti me pa cho me pese me di ne koma me maame na why na mpene de hia wo bepene so e de ama wo Sabre no enti se na wo wa na motuo bitu anka bra wo hu no wakwa ka kire wo maame se maame me hia baba wa bia me ne gye ne ho me yanko ne yanko hu na busuafo nko onyim yei enka ebeye mmra ma wo se wo betumi afa wa de yakro mommy o say me sha say no I me be kind because that time no not like a near our same those kind of things, you know, because a year will be a minute for like I say 1 week and I say 2 weeks and I say 1 month. When in 1 week, 2 weeks and son why the offer through. Like 1 week. And that's saying son only saying. Almost about 1 time if every time I saw kind of idea. I said, I thought that the once or twice. I think so. Yeah. Okay. Fine. When you so condom now, who's your good mono quandia back or cry with me? Oh, ma, if I told me deny say, and Yamia. And see, sir, what down for Damon? I want to know what I am one. If I time. Well, who told us on Cabed? If I say, so who told us on Cabed? 87.9. Make me can't because let me tell you, those time no, Misha, and we were all doing all these things like Misha. That's what I can say. But now, open so to the school, so now when we say, well, no, so we school, can I bush you for better one so dear? That's what I mean. Now we say, where we school. Okay, but now would you where we SHS and we call a university? I can't move yes. Oh, now so what GHS? No more yes, I'm going to read yes into. About we never move yes. So what can on time when you are now what can say who co school no school ben and now what Sabre? No more yes. Now we are school. I brought me bar you never move yes. It's now we are school.
Ma da na me yeski. Enti wo kra no say onyi say na wo kra no say wo ko school no. Na nka wo de ne kwa akogya wo ma me wo na school be na wo school. Ma nka se me ko school na me tina me wo school. Papa. Na me pacho. Meet tell about Robia wa dey me say me kan mo. I can send you my certificate. What check it be after me you school. When you see it, I will not lie to you. DHS na our boarding house. But be most no dey student. Na ubedi na say wadan for ho. Akwesi many times I guys spend. Only 1 week or 2 weeks so. And na we see about you na but I say 1 week na obedi 1 week and I say 2 weeks na I think it's 2 weeks or 1 week. I don't know what I'm saying. I'm asking for this. Once. Oh. Me say ubedi 1 week and I say 2 weeks e wadan for no ho a. And na we no obe yi shia ba akopɛ. It's not maybe 2 weeks or 1 week they don't have ansa na me computer ho no mo behu me a enti na che say ebra wo kra no anka wunya anka wo de ne bekwa akogya wo maame no akọ school no na nya university na wo kọ na emom no junior high school yes mu na na wo fine good enti ane edie na si kwan because na wo JHS na wo to me free ho eba bedi na wotwe na wotwe mienu ewo wadanfo akwese ne wadie na si kwan se wo kọ ye no wan san fa wani kra mehwe ababa wai bra na wanyemu 9 months kopim se wo wunya abosumi nsia mommy asama le kanu I think you are in almost me say asam da bi tie de ye kan se me pache wo wonyi san ya from 1 month to 9 months me pache wo hu ne da me hu ne da okay wo wu day 1 pacho wo say ababa we yawo anasa what is wo no na wa anya bosome say obi am frame nka hwe nkyerɛ ono no frame okay to offer wo kacha anya kwesi kro ya na akwesi na de wo number ma no e no offer me pacho bra wo friend no a wo bisa no no so wa anya bosome say na me 5 me pacho me do o se me akwesi de number ma me na me friend wa se akwesi na de wo number e ma no because tama wo free hwa kọ no na onim wo number na oni phone enti akwesi na de wo number ma no and what the friend wo so confirm say ono na friend wo friend so su ko school okay enti de na me bisa enyina ne se bra wo friend wo no na wo se wa wo anya boso mesen ahomenkai okay enti de na me kan na untu kwan baby na wo a wotumi bedi na wotwe ase na wotwe mienu wo ewo akwasi wo no a wodi si ababa wai ewo na wo koye enti wo so wo kono na wonim se wa fefro wa friend da wa mehwehwe ne da so me nko kopim se wo wonya so me ensia na me bisa se na mo wai o ka se me kono na me nim se wa fa ye furu a wotimi se me nim se na wa fa ye furu a na me twi wa ba fa na wonim pacho boa me nim se wa fa ye furu me pacho wa na ka se menyim no ono akra na ka se nka me enko ma ne maame wo kra na aka chem se menyim e na me se me kra me ka cho se menyim enti wo de me nko wo na aka chem se menyim na me enko o kra ka chem se ne me fa me sister se me enko de me enko je number ma wo e na me se me su me ni obi a wo mabusu a wo number fun a meji ama wo afi de o sa aka chem se oh Debbie enye say oya oba what enti no we are asking the questions according to Nsem mommy yeah sure dear mommy pato me ba o ti na me so onyem me say na wo say onyem woni ne identity no na woni say onyem okay so woni dia mama me refer wo say ebra wo hu say onyem no na wo ka say enka wone wo nko na busuafo ho na wo fa ne nko hye wo maame ensem enti so na wonnim say onyem dia wo asema wo kan ne be hye mu ho e wo hene mommy me say me na me won zuma na me ba ma se refuse na me ba kra me ba kra me start school no e na no frɛ me hye asem we aba na me ka se ne hye e sia no me go school na me ni bibia la me ni edwuma bia la I can't take care
nti ɔma no kame fa no kɔma ne maame that's what I said. meti ase enti ɛyɛ phone so no ka kyerɛ so wɔnyem meboa phone so me ka kyerɛ wɔnyem. okay na sabre no kra no woni mo phone number sɛ no wo telephone meba sɛ na wo telephone number enka onyim ye nyina kɔ bɛfra ka nya kwasi ɛna ɛde wo number bɛma no ansa no wafrɛ ana wo sesa wo sem mommy me pato asam na mo ka no you are mo case no o ka case mo anyway because ma me nya ko no to wo case na hwe no man ana me din kai ka kyerɛ wo sɛ enye se wo ba betena ha yenye ye adwuma ne sa but say what is sa some me no I'm going to answer you question. Some me because we see wo hu say no wodine kwa wo ma me I don't know what me say o question bi say na wodine kwa ma wo ma me no na wo boda busuafo ama ne ye na me ka say o say that time no I don't have that idea. Because I'm going to do my work. I'm not going to say, "Oh, say you're going to do this." That time, I don't have any idea about doing this. Usa say wakwa fa wo bi this year na wanyem na watam this year without parents consent na wo dey kwa tena obi afile mistake say me no be akwa na mistake why you mistake na nkasa na wusa let me me pacho na sabre ya prophet mo say no ke ye de ani die ma mo pan ke fra mo papa prekope asem na wo ka no se me no ameti adwam no menti ase be ma mo fa me ko so nko me ma wo mo fa me ko so nko because wo bi a wonim se wanyem wo say ye ntwa wo kranya ebra afa wo bate ne nka se wo ampa nyinse no so eya wodia wagye atomo no edie na wasa wo ye wonim adie ba kwa wo ka wo se wo sande ni sika no wa frau ewo de mene ne nyadwe obem sande wo sika ma ne hunu se sika no ebia mensa ka eye but boso menko no ma memisa wade ba kwa na yima no from 1 month to 9 months no otene nkada na me tell say Debbie, what do you question? From 1 month to 9 months. What sending this kada wo share from maybe 9 months to from 1 month to 9 months, no? Like who sending this kada? We sending this kada. Oh. And I was sending this kada bra when you. Na o sending Miss Cassie one so. Bisa me wo ya Isaac menya me wo ya akwasi no kra akwasi baaye no enya akwasi baaye no kra akwasi ba kra minim so obekwa akasa je 5 cd bi kra e factor yi wo se me mfama no kra efri ni pema akwasi ba okosa akwa wa ma me hwe eti kwa ma ya na mtoto ma adwa me frefre ne se akra no papa wa ba bi nti me da bi aboso me bi me frɛ obi no a to be sa amiri anasa na wo disika ma akwasi so on famre no but na wo di akwesi afisika ma obaji akra de yi fi na akwesi kra wa amle me sika sa wo seda akwesi dikele bra wa no papa no so woni no kra no se be twantro wa twantro sa de na sofo mu a wunya firi mu wo twantro obi aka cha me say woni ma antena 1 week so me o say woni ma antena enru 1 week so metimenya bo so me enkono o se de kra me ani esa wo disika ma akwasi so famre no aye ka che wo nei so wo akwasi number frɛ no because sika na wo de akwasi bia ni ho a enya konsa kai mommy that time kra na menye mobile unti na wo be ma miska to ya si bi wo de token wo je ayi na number na de akoyi enti sa number no be prince o se na no so me kai eno kra me twere gu book bi mto hwa me ba we aye on hene ba yenye ne famre we ye bate so for de me bi san say se aseda wo hoi se ehun hia ne nyankropɔ no kra yesum no opa aseda enka de wo se wo ye nie ebra wo ba ya wo be hu se wo bai wa wo
was a woman say would jan the hono sabi nipa and a share no busumi crony na and nipa na share no man wo ye go to your hospital bill Emma ye ni free hospital and to say bibi was the chia na was a kawutumi de brain yakwa busuafo and can you wona wo be for some send wo sika wo feminine say the first step I was saying kawo yer say and kawo be yakwa busuafo woni umpadi for say na ma yes say amuchire say mi ko school ti say enti sabre ye de maba meni mabusuafo ya ba monim utu sa na mo no mommy ala me tire wo say me see na me the from the beginning no me tire wo say information no maye but me mun tire me so other side no most of my rights are supposed to take no I didn't take but ebra me be mu no say me be taking the right no the girl responded to me with insult and with disrespect at the end say me can if God and the Bible that I hold know say I have not forgotten say I was me back because I think say and then say we I spoke to my wife say I am still not okay about this Michael issue say no me really feel like I'm not getting my count and want some actually my down for me my software name for bebre me can say bia akoda no me be no bush na for then the kind of want some and I said me can say akoda no nyame ba but agentia emma mean to me my at this time because me na I mean to me en solid preoccupation with the mensa pan e be one akoda no I have not been fair the lady and so me actually say me bob one home but the way you complaining akoda no school ni no ebia na de mensa pan aba obusuafo wo sem be fa akoda no omo mpene na me enti sa na be ya na ka wonya akwa ma me no kasa say fa akoda ne bra no wan kasa ebehu bebi amete ofi amete mu na akoda ne school neba abia akoda ne bi biara woni nkan enfa akoda no a wo wa fi no na wo fo na hwe no enfa ne mra before wo wa ba Mommy, the reason why I'm a car farm because now, like Ofrenia and me, Akodane Yari, Akodane, Akodane Papa, me a prophet, Mommy, prophet, Ma, Akodaya let me say, but they don't something here people say yes that afani yare na say won hwa akra no aye say de wo yenti ema de mu yenti no ema ne betwa ma beda bi asa no wo twa wa be so this wo twa wa be papa 14 years ni 14 years ni kwapem da ban na wo benya bibi kakra de abeda obeye busuafo ase na say the wusi can wo ba na tumi aba ho akra ni wo 14 years we are not talking about 3 years 2 years 1 year akoda 14 years da bay emre bay na betumi anya kakra na wo di abeda se mommy after na wo kano kakra na wo kano if you are talking about say 500,000 Ghana. You see, that is not the mentality that I have. Say, Akodano, me the share bishop, no. Because which means 5,000 Ghana on Fakurano, and ma and crying, and Metra will none extra wabra, women show gratitude, and Chena Busia for Obina Shano, Wobina Shano, Obina Yin Free Hospital. Obi na to nan edema akra ne no ye obi na to latogen obi na ya ban kwan ma baba wadi ye ma ne no funsuo ba mu ma ne twen ye enti me pa ma me misa wasam wo aka be ye wo de se wo na wo ye akoda ye busuafo yes wo ma ne so ade se from the beginning the threats some of the ma me so ka ho bia o ma me so ntwi ko eye asam ka keke eye sedi ni ba be sia kasa keke Church no mtaka na yasemeka be make na busuafo wona wo be kono eye kasa keke after all what threat na brabo no eye kasa keke why na check na brabo bisano we dey be na threat me say me si o ko me bisano se me bo on ka tell me
na so we didi ma na e koye akasa papa me say se bribi was dachi a ye de koma obayi ebusuafo because fa no 15 years se bribi was no enka say ena meba ena me send sika ena wan na mase ntimi send sika biem sana mommy men can't say me you're right but asamna men can't say me you're right and I mean can't say akoda no men koda na se and I say men ko ni obusuafo en koda ase but okay ni you know kasa beginning no I told you the salary I receive. I told you to pay the salary I receive. And I will not lie to you. Just say with preparation in the end for me. But definitely I will go and see the family because me to make my warm them about it. I can never do that. Me to make my warm them about it. I can never do that. So that bay so when yen shad you even I could you cry no kwani a wo fast what two ni din and yen die. What did dinner for phone so and the man no me patcho me one friend Michael phone so na what the man no and yen die one and for ma ababa nyako abusuafo no wo mo share no bra na yehwe wa ye wo no bra wo ye free system de mo no mommy now we did have phone so say yen for man no I said it at the beginning no better no be cast no e catch will say I have made a big mistake from the beginning. Mistakes, no. Say mistakes, no. And any person have from anti and from Swaba. The band ya back correctly and from so no. Cecilia, you know, Cassie, and you never tell say, and if it be free, Mamma Yakwanasa Apadano. You know, Mr. Just say, I want and a embo. And I make Casa Papa, I want 14 years, the band I will bury Drew. Mommy, now let's say, by the end of this year, I will come there. Mebaho, Sebia me back on a year, Befa, I'm counting, or Nankasa, Nama back at them. If you do follow me and help me to go up, because me say, that one who can be Befana, because of the threat in the condition, I'm telling you the fact. By the end of this year, it may or the old friend may begin no make us tell them that was say I'll be taking Kabaho because that's what I was prayed for. Say can baby say then they settle the pain, I will be free. Say Akodana will say let's say become one of them are coming do then everything settled. So move forward and tell them that was I mean this and that do because say any mammy also Casano say any more disrespect me as a ya and it didn't want to be free now. Can believe think about this time Frank can match for the well what can you bro Papa yeah unim me bo unim treatment and abusi afford the fact any maybe I don't support but sometimes na ya de ya wo na ye bibi unim treatment and abusi afford the femo ye ne sister kasai edru ba bia no na okobu buja ansan wenye bia to aduane adi treatment abusuafo de ne fa mu wa bra wanim se bema bi na da ne so ne na bema na timi yi nani bema no so nim se wanyam sometimes ye nyina ye kenkan bible no ense yesi ense wura ense wako abufuo na wanfa ni bra modua ewo bible mu sometimes eya na ye ni bre and wo hwe kwan ya wo de baba yi fa so a some ye nyina ye nipa ti se de wo ye nipa wa fom no sanso no so ye nipa obefom enti se wo wa fom no wa fa nche wo de a ene ye fo no so fom so no a ono so ye no fa che no kafo ani to se baba ye kra me hia no se ni wa bre wo se me di sika ma wo sika so 100 Ghana enti wo de ye show 14 years ni wo betimi asese sika wo bayi edi wo won samoda mommy bisa omankasa most of the time, of Frenia, I have made a mistake, and I really appreciate because you have been 1 year here. This is something that has been Canada. But this is something that has said, Madam Ashley, because why are you? This is something that in Canada. Me va chobo. O fra me da na, wo mo fra bia ntokwa. Unim sam be kan say akwa na ya lo se ma chira kola intro che. Na wa start it. Mame jeje emunya enye
Dobia ultimika se woni ma antana na wotwe e na nso menye me ye na wo ka se nke ye nko ayi na wotwe de ye de na obi nya me ehu se wonyam ti ye nko ye maame ho obi a ne ma antana na sofo woni obi antana na wotwe nya enso so wo ka se me nko nya nti na wotwe ye nya me afuba ese ye mfe nko ye maame sofo Misha no jamani ma Mami misa wasema mareho sofo nti oti wa ya na nye wareho se wo benya 14 years won cry no wo kuma se dweso na woni mo no da mommy asema wo kan ma come several times say me no okay about this thing that is going on. I have told you several times. Akura hwehwe papa say wonni mu ye de wo bayi franco da pa ne ye ka se yibi ade odi behunu bia akura ne picture ye akura nso de behunu so papa ne ye bia wo picture wa hunu da areho papa Ghana hanso na wo areho papa ya sabre ye tisa asem we bi wo counseling o ye counseling na sasa asem kro ye bi eba beto wo sere so e wo ho a se na wo besi etu efo afa ho afa tell us asem kro ye bi the same this similar situation aba beto wo sere so papa sofo say similar one kwan be so na be fa so abetu no for but me say so wo ye counseling na say similar situation aba beto wo sere so a e dey na abeka kire ni pakoro I don't do counseling. But still, you don't do counseling, but still, what you're suffer. You are suffer, be a suffer. Me not sorry, I make suffer penny counseling. But maybe I'm not more suffer be at least, oh yeah, Nemo, I am a can come to me. I could just mass some watch. As long as some years suffer one idea, will be able to be a suffer some of the actual. What you against who busy? Kasana wuken nano. Who busy? Say, when I was 14 years. Me meshe no so what be say ya beto na so as prophets edia some afutu ben na wode be ma no once I don't do count I don't know what I will say. Yes, of course yes unya bi nka because what be ho oh enti no yema wo enti me bisa sa question we say like wa kate no Akoma 87.9 FM. Akoma mu Nsem dwumadie no ano asugusu a wotie no. Wahunu papa enkadia na ka kire won say 1 year we will not take it. We will not take it. 1 year. Ya was saying. Ya was 5th month. Afen ye ko 6th month. 1 year. Papa sofo 1 year ye preso na preso kira. Na se wantu na mo yenya ne wonwie de bia ye na obeso bo wa so de dem da onya kwai ne wa preach am telling you I just say ya ma o a day se fa be preach de bia si wa so we se wo preach ni a video ne de abeto so wo preach ni a video de obe preach afa ho bi e be video 1 year is too long for us ya tentema ya dodo what you want from so you have to correct it animu ya enti sadia ye no besom papa ye ne wo ye besom ena ye nya di se munu ni ye na no ambeka se ye nim si ayan from so se ye nim si ayan from so na nwudwu akoma biem ye twe ho aba na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre Akos sɛnea mensa ne menam mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre wo ho na enwanwa ɛno a me fridwo wo sin asaba no se wo busuanfo aka ma wayɛ den wa pamba na firi wa brabum nti ba ne de me ba onye den ɛna ne bra nkasa ne bra so wo ba bi na ne bra nkasa yɛ den efiri ho ba ebe pama kyɛw sa na me yɛ den san foroka esan kokodu ya brantie na yɛ den yɛ sɛ o ma san da me bedu nti o akɔyɛ me ho ade na me te wo me yɛ oba wa de bia san so endu be yɛ bosom miensa ne ntɔkɔde san hyɛ ase me di me ba na nya 1.5 year ne me di ne hyɛ kyɛm di dwan ba kumase ha nti me yɛ adwuma ena wo Ibrahim we be hunu me wedin a che frame mami nyako nyako wunim nyako mara ne
pacho abronoma nyako abronoma yame enshira papa penti na yene nyako abronoma Akoma FM 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi so nyako efrehine ne bae pacho me wojuso ejuso okay awiai pacho awiai de eboko na pacho mene 2008 ena mi share be maybe nti e pacho friend no Isaac Opam nti yete ho na nyinsen bae ti nyinsen bae no no so say sa mere baby a otu kwan ya se wa bedru no de emra so oko afin so ko ensu nyinsen aba nti ono kra ye se ne sa de a nyinsen aba mu yenko no nko hu me maame ene me papa na ese ombe ma me kwan na nka omene na kwa ena me so me kan se ode onu akwa nsa ye se onyi ni se okwa si dia miswa na me be ko school nya ade ne de ombe ma ne kwan to on de sa dia okọ na bibia mu obesan aba etwa nani aba na msi yu nti me de nyi nsem maame ana eje osuso mi mu ana me de enye ewo ye me wo ya me de maintain nka nyi nsem ante won ka 9 months nyina mu nti menya be 6 months ko 7 months na danfo bi bae no se a wa wo nam se ano se na wate Isaac nka nam se a maintain nka de no se ne number Jennifer no ti me frel na ofe na ase wo school o kram se wo ko school nti me pro by school na mu na guso a wo kwi ena me see you nti se e be na o se hwi ni wo obi a obi ho school de oni hwe na me de me she me hu kran bo aboso se eja me timi anyem ahwe me ho ana eja duru sa amre ya me koso ana ma ye nkakra school di acha emfie num de ubewi na ya wabe boa me ne ato aso ahwe akole ma me se me ne o kasei 14 years ni be me en sende akora isi ka friend 1.5 krada me friend na no obe sende ni scam so na chese ya kwa na access obe ma ni ska akora no yale na me de ani eden wan first ka na ma de ani eduabo bebem ebi wo sa na ese obe bi akofa no so o ya no ne na kan se e wo so oni o ka bia no oba na ede kakra ama ne de kakra bi wo kra oba na nka kra de ani kra no ase di matem ma ne ko wi ase kra de obeti se makwa yimene be ma bi na se onim se oja amisi ho sa no ebi ana me twen no onim se odi mboni nti obeti se menua ba ko o ka se nka menua ba ko fa akola ni nhia no ofiri akra o di plane one na so fufuo bi bai airport o si Kumasi be ya ade nti ngom di plane bai na onfa onhwe akola no na menua no so na so me ma hwimu di pa bi wa kura bi asinti menua no so enko de na ekọ ehwa na obi nso team team se hwe wa ibe ma na aba o si unua ne mfa oba ni nhia no ene me ye fast na me frɛ me nua me se unim na ade ne kwa magye me ba firi wo se nka oba ba fa no o se menua ne mfa ne mra na onko toto ene mama no ti nka num ho na nka odi ni e ba bedwane akọ ene o te se me ne be ma bi ete ho na ye di power ba bi no ehwa se na sa na wotwe na mu na nka obe wale o se se yi ena Mejo so Mako family mo currency ventures Mako medase ewo akonya ode amame na mema wotiefo nyina ha ama obi biara kwa aba currency ya ne de inupa eye Zahara man capsules Zahara mixture Zahara G capsules ene hindi heba mixture abadwa so a me se ye nnuri eho adanse ye de age ye nsam mpo na ye dura eye Zahara mixture ene Zahara G capsules eye dru won so a eboa oba bia white anase odepoa ha na adwene so your ba na wo ho na white anase odepoa tetewo na ha wa adwene na wato nura bre na onhu nsesanye bia wo ma oba mesrewo me no to nchia adura a ebeboa wo adura be yi ni nyina afiri ho adura be ma wo hemfi ho achi yopo ene Zahara mixture ne Zahara G capsules ya adura ya duro won so eye infections aduro ti yo ba na se wo ho no wate enam yare ya biti se gonorrhea syphilis na ono partner hiem na sabi ama wase eye wo ya na asaja wo sisi yale a oba mesrewo adura ebeboa wo adura be yi ni nyina afiri ho ene Zahara mixture ne Zahara G capsules ba ma bi su wo ho a wate enam yare ya biti se gonorrhea syphilis chlamydia ama ne be ma no efon ama ne be ma no hi ubonso odwonso so na ne dwonso no mu apai mienu ehwo a na dwonso sa ka ne ntentem wa dwonso awie no so no ubonso nsufita edi ne dwonso na chi aba na ne dwonso no mu ne bema mu esese no
woyɛ bɛrima na saa wɔ highway tetew na wasoso nnura brɛ na still na onhu hwia bɛrima mesrɛw ɛyɛ nam yareɛ ne wonya adura ɛbɛyi ne nyinaa afiri hɔ ɛne Zahara Mixture ne Zahara G capsules bɛrima bi so wɔ hɔ a wɔnyɛ nam yareɛ ama nsansan abegu ne bɛrima no ho wɔtiti ama ho nyinaa yɛ kuro woyɛ bɛrima na saa wɔ highway hawa adwene na ɛtete wa bɛrima mesrɛw wotemi nkasisi a bowura pharmacy shop bia herbal shop bia licensed chemical shop bia bɛn wo uduru hɔ a also pɛ Zahara Mixture ne Zahara G capsules uto aduro na obɛnom cap no miensa anopa na de capsules no mienu aka ho aduru anumre so a wahwie cap no miensa na de topaye no mienu aka ho me pa kyesa wo de nsuo na bɛnom topaye no bɛma mesrew enam yare no wanya nom toatoa so enam yare ne bae no oba bia na se oba bia wo ne na di nhyiamu bia wa mmɔ ho ban bia no wo de yare no ama no enti wonya Zahara Mixture ene Zahara G capsules na wononom a etu yare na so no ama wo no mesrew se wo no oba bia sa akosiam na wa mmɔ ho ban na bacteria se na wonyaye no wone na siam ansa na wo benom Zahara Mixture na mesrew bema anasa oba obesa afa yare ne back enti mesrew sha ade we nsuma me wonya aduro na wo de nom toatoa so na nam yare bia etete wu ni nyina ebeyi ni nyina afiri ho ye dro sha ye dro won aso a me se immune system awo fom me se men twan se bia obenya infection dro nko a esa ye dro a me se e build obi a immune system awo fom aya na empanyufo kan asem bi se bambo atrema eye ten ayaresa bucket ma ejodo fo me serew se wo ho na o sole akwa adwuma so na dane asam ama wa me serew pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules na de fa ye wadro nonom eno na ebe boostu ebe build immune system na adwumadiri bia wo ye bia no wo be sore akoye abra wo entebre ye dro me se nu bra bi wom se o sapa ha wadwene se o sa etete wo se o sa edi 10 years se o sa edi 15 years a wo di aduane ato wonum na oyam nyina ewo mesraw pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a okoni fichi koma ne menses no obu wo ha onya ne 5 days obu wo onya ne 7 days but oba bi wo ho a dakro pena na ne menses na twa oba mesraw pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules ekira kwan eno na beboa wo ebe boost flow na ama flow na abaye a pains bia unya wo menses ufichi koma uti ni nyina ebe yi ni nyina afiri ho wodi ya ne so obekọ herbal shop licensed chemical shop ene pharmacy shop bia ben bia obenya bi ato mesra ogiefo na mesi ebia na nchechemu bi wo ha anasa opeye nuo bi ato frɛ na beje so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 na yabeko ye memaduro no so a ye frɛ no Zahara man capsules say duro ye duro waso a ye natural herbs ana yakeka nubra ane ye dia bom ane ye dia ye so ye bema na wote ho na udi si ania 1 minute ni ya tu din ya bema mesrawo adura ebeboa wo adura ebebustu wo ama woti mache wo mpam enye memaduro na onoma na ho woso anasa ho ayehye da bia ya na meka se nipa bebere omote se ye ka memaduro ho asema aya na obu ho ha waso memaduro bia sha a ama ne ho ayehye a mesinti wote memaduro kwa na ne buofo mesrawo me no to ntia se fa Zahara man capsules aye waduro onom anopa mienu enumere mienu wo de nom toatoa so menkonya match se bia ene na mekoto Zahara man wo de nom toatoa so na obehu se omere ye na oye wo mpam no a ya to din 1 minute man ni nyina no ebefiri ho bema bi so wo ho a ne bema entimi entutuo o low sperm count ye dro waso a eno na beboa wo ebe boost sperm count no atimi amawa tutuo ana bema bi so wo ho a sisi yale ha na adwene sabi ne partner na asa ne yere ebeto no nkia wo mpamu mpa na adane na adwendwene because one ne partner siema obehu na mane ontimi mpo nsore uye bema na wo sa wo highway na sisi yale tete wo sisi yale ha wa adwena bema mesrew adura me kanfo ede ama wo awie ene Zahara man capsules odi bowura herbal shop bia
licensed chemical shop bia uduru ha wo se ye ma Zahara man capsules ano na be boaw amu agina so pintin na ye beko ye aduru a ye fe no hindi herbal mixture say aduru ye aduru wo so a ebo obi a malaria fever ha na adwene so therefore malaria fever tete wo na aduru anopa aduru numre me se wonum aduane ada na wo dadwene untimi ndidi wonum nyina ya nyonyono no amesere therefore aduru be boaw aduru be yi ni nyina afiri wo ene hindi herbal mixture therefore so ye awiam adwuma ana se wo ye adwuma wo gya ho a aduru me kanfo de ama wa ebeboaw ebesiesie nipadua na mo ye kama ene hindi herbal mixture se typhoid fever so ha wa adwene na tete wo na eduru mesi enumre etise de yate eja egu so a odofo mesrew pe hindi herbal mixture na for ye waduro obenom no cap no miensa anopa miensa wia miensa enumre nom toatoa so na bon se yalewa tete wo nyina ebekọ ye do isa ye do won so a ebo obi a mesi esichire yale ha na adwene odofo se diabetes tete wo diabetes ama eduru enumre a oda wuntimi nda eno ane se o sole dwonso ane se wo dwonso diabetes ama osote ya na ete diabetes ama mese ekuro beto ho enko diabetes ama unum so a na nsukom de wondentama mese rodofo pe hindi heba mr echira kwan se high blood pressure so ha wa adwena odofo mese rewo for hindi heba mr eye waduro eno na onuma ebeti stabilizer of blood pressure no ama mese ayamhihie bia abeto so ni nyina no ebefiri ho se o ko check o blood pressure na ekosoro aburo 120/8 adane wayamhihie no odofo mese rewo pe hindi heba mr na de fire word na de no mame uto ado na obenom cap no miensa anopa miensa wia miensa numre odofo mesrew ment na ho ema yale ne mbeka ansa na odi hindi e ba mr ayo wadro nom toatoa so na anoma yale bia sa ebebo yale bia account ni nyina no ebeyi ni nyina afiro mesrew mesese yefo na masene biem na mane so twa mo tv no so mesrew freye ebia na nchechemu bi wo ho anase opeye nnoi bi aton 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 yedra eye Zahara mixture ene Zahara G capsules ebo obi a enam yare te se gonorrhea syphilis esa abo a boost immune system no amwanya hoden ene ye dura eye hindi herbal mixture ebo obi a esichire yale ha na adwene ene obi a high blood pressure ene malaria fever ene typhoid fever ene ye dura eye Zahara man capsules a mema ebo ne mrane se be manie ya to apete herbal shop bia ene licensed chemical shop bia ewo Ghana ha ba bia tonduro bia odofo mesrew peye nnoi bi na obeya danse na wafre yen na nkoma a oni ebedie eno ane se befiri wano abase aduro no eye medase mako insha papa ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie no a ena waso egusu ada wutie yenko na afa yene yenua ba bi enkodi enkommo na ono so emfa ne hawo entu edwane mom egusu ada prophet Isaac opam yene ne nyanwie kra yene no enyanwie obapa mame mo ha wie Maa Akos medase na pom te say me ba cha ho me ho ye udin me pa cha me friend Maa Akos ya den Akos ya ladi me not nani ba edian edi to me no okay wo free na bai ba cha me free akra na bai okay nkra bro no beso ba cha me free Foster okay every ba cha you nya boko sa na bai me shia ba ma bi your friend Paul airport right now about Satana me ton me antiduane ti Paul humi na oje me number na me ne kasa me ma me djuma nso yani of day this ebre nti me ne kasa be se 3 months nti me yare kakra na me call ma me keto wo da ban na Paul say oh me be sra no ma na kure ni me ko sra no aja dia course ye me so bai na me sa call back to djuma nti wo ma me ho say mo ho yam style bi me so ma worried na wo ya me din kakra nti na me hu say eye no a na me sa ba back na me call Paul hobio ma nko hwe nti later me nya 6 weeks
ɛna mehu deɛ ɛkɔ na mam sɛ kɔtɔ test na dama ono Paul bibi aba monten na mekɔ test by me test by na yɛ nyinsen ɛna me frɛ Paul sɛ saa tam de me frɛ Paul na ɔmfa ɛna me ya me fruka ɛkɔ agrikenzima me kɔ ɛna me sɛ oh Paul ma frɛ o saa ɔmfa ɔkɔfa papa bi bae sɛ papa no busa me kwan so ɛna me sɛ Paul ɛnyɛ bia me ba wo dem a obi a me busa me sɛ kwan so na ɛna ba ne sɛ krachi minimo nti sɔre free ha obedi mi a obɛka bibi ɛnkyerɛ ansa na obedi mi nti sɔre free ho na papa ne sɔre na ɔka kyerɛ na me fa scan no de man no so ana kranim ɔwɔ yere ba ohun mi no ayade a me mpɛ bɛɛma ɔwɔ yere nti santi sisi yɛn solve easy no ɛna bɛ sɛ me ntimi solve bia deɛ bɛyɛ ne sɛ abufo wɔ mo ɛna ɔnyɛ ne te sɛ bɛɛma no ba ahyia ɛna ɛgyae nti me sa akɔ nti me kɔɛ na mam busam sɛ kwa sɛ ɛnam so ɔka sɛ me tɔ duro na me sɛ nyinsen ɛna so me fa ne namba ma na ɔde ma no sɛ krachi deɛ bɛ asɛm na wokai ɛna sɛ deɛ aba no no nti onyi nyinsen ɛna so daabi yɛ de hyɛ na ɛba akɔpɛ yɛ ni bibio ɔba bia wɔ abusua so kɔyi no wawu so ɛ ɔsɛn a me wɔ mma wɔ hɔ nti deɛ ɔmbɛtumi ahwɛ me no no deɛ mbɛtumi ahwɛ ɔmo soso no ɛna ɔsɛ saa deɛ ɔnkɔtɔ eduro na poison back no hu sɛ ɔno so deɛ na obɛtumi poison na ɔsuyo nti ɛhɔ no me maame sa kan na ɔba afie ɔsɛ maame deɛ me kan ya no ɔno so o me yɛ ɔba ba me de bɛtu mpanyifo anim na me ka hyɛ maame sɛ ɔngyai na deɛ bɛ sɛ me yɛ bia mɛyɛ no ma hwɛ me ba no na ɔsuyo nti me yi mani me san frɛ Paul nti Paul wo ma na wafrɛ me wo me sɛ kɔ yi onyi adaba wo a obewu ene akola no nyina ana me sɛ na me mo me frɛ wo nsrɛ wo sika na yɛ den na o sa frɛ me na o keka kɔse asɛm sɛ kyerɛm nti Maa Akos na ka de deɛ na me tie mu ne sɛ obodua ma bɛma emfamba munya abotre na mo fam bra ansa nti me di moni to mo so ene me bra na yɛ papa wa ha nti me di moni to mo so eduabon de da hyehyɛ mu sɛ ayɛ den ya me de ba ma no ba me ka sɛ me ba ha na ye ya bejai nti saa 1 year time na Paul man no asa frɛ me ati sɛ enam sɛ satan ma wo na frɛ me sɛ ati sɛ enam sɛ ho ye ma dem ma hwa me ba no e am so yo mate asa Maa Akos sɛ ne na frɛ ya asa obetwan a 1 year biom na asa frɛ anam sɛ papa yi opɛ sɛ ohɛ sɛ ma wu ana me wui adent na ya wo ma 1 year na frɛ me ene saa deɛ asɛm ne bae 4 months time na bla hu ye na ɔsɛ ɛyɛ den na me kyerɛ mu ɔno so ɔtwika na ɔsɛ saa deɛ de mu fa ho kɔ kyerɛ mu ofie hɔ ansa na ɛbɛkɔ no hɔ nti ɔde me kɔ no fie hɔ me de me bla kɔ fie hɔ na me kɔ kyerɛ agrikenzima na nti anadwo bi na me frɛ me bla ne sɛ me nya deɛ mbɛyɛ a me ne Paul bɛbɛn na ɔno want me fa no TMPC nso yo me frɛ no nti me kɔ maternity we ebae na omu ka kyerɛ me sɛ me ba no ade ne papa ni ho ana na me sɛ maame ade ɔsɛ oba ne deɛ ade on keka no ho hwee na me sɛ okay saa deɛ menyinsɛn na owuye saa deɛ me kai menyinsɛn ya na wu ɔno sɛ na wo ka ni na oni so denden na me sɛ wawu deɛ wawu kɔ ntimi ensu ɔno so maame pa deɛ agro na wu deɛ na me sɛ wawu ɔyɛ ti ase fo wu nti wawu no na so yo me try sɛ na bɛ ya me ne nipa koro bɛsa da no me ma obi anko bongu so na ɛja me frɛ Paul sɛ deɛ ba yɛ ani nti no so ɛna saa deɛ bra am sɛ me from bra sɛ me ka sɛ no ɔsɛ bra am sɛ na wo so kɔe okɔ so so de bɛ ma na wo mfa ma no me deɛ me hia sɛ ma bɛto mu nyina wɔ dem hɔ nti wo ka kyerɛ nurses ne sɛ bɛma na wu ɛna mo sɛ na bɛma wawu kunu a wode na nyemu a wawu no ani ase dendenden na ase wo ti ase awu wɔte ase ba wawu na me kɔe me ba aya Akoma 87.9 FM twɛn me wa konya yi so ketewa bi embra na yɛnto aso wɔse bɛma no ɛyɛ ti ase awu ɛnɛ yi ɛma no a sɛ wo mfon bɛma no na wo hwɛ no wɔse wɔn hwɛ akora na yɛ baako a fa ne se wawu ti ase awu na hwɛ oba pa ma mommy me mo ha wie mejo so mommy na pom te se radio go so hwɛ ya da Krista se fa me ko dwom kakra ɛne na ma menkan for Bell Pack product awade aba adwama so yɛ se ɛyɛ just
perfect bomodena epebi na bell pack paper tissue no ewe adwama so toilet rolls no eye kama motom soft but not weak strong but not hard bibia eye perfect bomodena epebi fasisi washroom honom na hoho ne ba won nya bi enyushum afenso kra no won esa the kitchen towels papa bi abadudu kama wo de ya de kitchen won ma ekoyie papa pepe wie tumi sa de no nsuom no wasa chi mu kama afa paper tissues no so ewo honom a ye de ehye botomo ye bag mo ni ade na nkromu a efefre ne nwuno pe na wayi bi na de apo nim kama entity enka nipadua no hom 0551144400 0551144400 eye bella kwa wa mo sa no dwuma ne bi eno no afa health alert clinic esem kan chom say eho de herba no organic product no no makabo mu a yade etu yade ase afra se nkwa no mje abasobode esa hwe ya wonum etu ulcer yade ase kwa emabiem yade ahodo bebre no aso ano adrom wobenya ewo health alert clinic wode an eye stroke yade anasa wode an hypertension de kan se chronic wode an eye cholesterol bad cholesterol ne ha typhoid fever ana wode an wote won manache se nipadua no emo hyehye pa akasa obi ato adu a health alert clinic bomoden efa kona won mo hwe empadu papa ento ase madina ka so apokuase ashama enitakra 0242518893 0242518865 Sankofa natural spices here didi ye ennuane no a wono aton ne de wono adi wo fie ne hwehunu se spices a wode ye ennuane no ebe ye Sankofa natural spices anam se wo mo de ne de mfrafra wa bi anim additives basa bi anim sa so na o man moniam a woni mo no ano sa ye pepre esorisa formitia afeso hwentia no ani ade formisa ne prekese no a na wono makabo mo ede ye Sankofa natural spices ye de ye ennuane ahodo de ye nkwan ahodo nyina da emennuane no eye de eno ti ye didi ye nefa aduane ne mo aho 0555-603-143 0555-603-143 New World Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimo Eda Wonmanom Scientists Akukudam so ekan ho wamo ye research anope wie nwumre ya de bi wo hono ma yenim no efritete na so kodada ne ho ana kofa ya de foforo no de abam eno ti abere bi da won ye di dwuma e wo New World Scientific Clinic ahwe no abere bi a wamo so ye research ahodo pa e de fa ya de ene na yaresa ho eno ti ne mrane se penis and womb repairer wa hwe ema wo de asai anu aye mre nyinsen to mu anase ne ko asiesie ema so etimi fa nyinsen ema so awotadua mu aye mre no Dr. Beshan wasiesie okama ama bibia koyie ede amam lab scan and afenhye ahodo bebre no a wo mo ede agu akwam ani nyina no ene sebra na baje apomode mapa enkran enei wo ma bepie mo ewon kran circle photorama baby agwa filling station ewo no a wone NS chemist enedi enhwem atonso bonako junction wone adansi rural bank no so edi enhwem 0244 087687 0279087687 Eve labor pad eso aba ama bata nyina aye guy we aye pad ya ba kwa wo so na nyamehwe na somdwem wiepɛ wade siesie no ho ama bibia ye kama wa ye receive fine enwunu mfa ho enam se won ma ye ne ye papa na eda moton wo de siesie ho am ha watere bia enya infections bia so eni echa ne bo no eda fom eguma hodo mienu E plus and afa Eve normal 0550000990 0302-224843 0244-310620 wasi waba ama bata nyina da aye guy afa diope wallpapers stickers ahodo blank curtains original curtains bar any TV strip light air posi chemicals any waterproof chemicals efana ni chim ewa Alaska Star Enterprise anam se wonti wa krabi e free Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden wadi abaya nei woto no dudu mo pa dia matufo mo aton na wo so matimi ate won fa so afa wo so a wo peka krabi de kosiesie wo dem so Alaska se branam se bo no watete so kura sade e be ya obotom de tie bia no batimi atobie kumase adum Mrs Anoche Plaza bomoden na frɛ 0554 1148 78 0554 114878 0268 419 596 0268 419 596 Dr. Mafo Fertility Herbal Center awo papa wase bomoden abra na beji nyinsen awafo amwachini achinchina ya wone ema no nyina mo na ye na mo foma ni nchemo ewa awo papa enchen nam se hode osiesie mema mo hu nsuo no aye mre be ma ne obehye mu a na chese sese anu waje mo waye mre ewo mpem afi wo ba wo so tebia bi ntino chese wa wutwa no enema bi enkoye nyina da papa dia bibiduro kroje ebe kan ama bibia koye kama ede ama wo wa akwada bi ewo fie ni
pom no aye hodwo ebi kura se nsuo ba ne ade a bomade fo ne chemo e wo Dr. Mafo na hwe nam se hode wo se bibia ne ho a ye fe ne se nsuo ba aye bibiduro krogen e na wode edi dwuma atonso esra so atia bisaba se presby school no enchen ho a 0244411099 0277741618 quick credit investment besia ehon dwoa how bia eni akire na ensi hono so ewo fam eno te wopesika bia adwuma wopesika bodwetre wopesika tretre wadwuma anase sade abosome na duro no emergency bia ba akwada ne yade wopesika koyi no every hospital ho anase rent no asom ena putupro wo hia sika quick credit say fa ho eto no so enam se hode ebesia bo no ensi hono kakra bi saa so ena hyehye bi dodo bia ehye de ni ho eno ano Ghana card enti bomode afre sese ya number wo ya nam se wo mo de abosia bo no wono mo emmo ewon tentafidie no esom 0302200390 0596920833 one ma ba ama bosia bo aye simple nana ye bi se yamra aguna samai na ye mahwehwe yabra bom ye hyabra ne yamra na wohwehwe mo kama emfa mai bibi bia da sa ye busua no me generational cases bia da wabra bo so edi abrabo ne nya abusua no mo ne ma nkoye nana ye bi se bomode afabra eye duabo eduto na obi ato anasa wakodi mojafram emesoso adaye yade krankro nipadua mu yade ene honhomo yade no nana ye bi na kache na sanso na wo a wo betu kwan bomade ko nana ye bi hoi na wanto to bibia kama emfa ema aguna samai nana edi ne dwuma 0243134535 0557667510 BA Ventures esmen kancha wo sa wo padwuma yefo ene won ma yadwuma eno tema ne mema monya mfisha no edu nwotwe 18 years ekrom bomade yen na fresesia nam se won mo adwuma ku akumase ya ene won mo na won mo sales promotion and marketing adwumayefo ena chese won hwehwe mo ene mo adwuma na se wo baabi ena apeso ba adwuma yi bia wose accommodation wose baabi kama se beda na ba adwuma da biara da shentia transportation wade be ma bo so meso so a watimi atwa ukapa amoni agye da biara da wo yire ho sinkete ya adwuma nko ade abono sonso obesa de bi api wo so 0554 815911 0598921817 ofrepe BA Ventures Ejoshom Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown na we no wom de wheat from emoni soya beans nyina efrafra ano papa no fesi jaso miti aduasa na ready na de mereke no ene asikyire na wona de brodo kakra ka ho eno ano no ebusua nchen fa nkwada bedi mpanifo bedi ebusua nyina eso obi asopa na woni ewomon ese ya bebre protein ahyemu ma fiber so ewomu a energy no eginam eno nti wobi biada entubi engufie na busua nyina yeni enkwada motafo afe no wonum hwe dedie no wode ma wonum a wom dipa bo wonum manum enam se edeye empanifo nyina da wobi ase eye kama eno nti poku trading edum pampa so edum PZK webu akwa afe wo fenso tano so ne atonso eye Home Sweet Cereal Lego Mix yemi say na wonum ton bi emfa emaye wo so pabi etu a 0246697358 0546921728 da kwa hit patch ade plaster won waso bi ade aba adwama so aye friend ahomka hit patch aye plaster da kwa 360 limited ene de baye na we no anya plaster bi akeke wo mo ade herbs hahan a wodi wo mo ena wo mo de hyem afe oil kakra ginger kakra ena cinnamon wo mo de apiso eno ti afichikro mu ya etuase arthritis yade sisi yade ene honam ba bi aye wo bia no bo mo de so be white plaster ne bi na de afam so hye watade ne gusom heat ne be bon kakra na aye de padua no adwuma nyina eto yi anase ede amam eno temprempre de poye mante wodo ani kirem Okofodua Market, Eastern Chemist, Chris Farmer, Mikado Pharmacy. After that pharmacy New Tafo and Afeka Royal Pharmacy abenya biato GB Lifeline ebi ho enkran eye Farmer George Pharmacy and Palace Pharmacy 0599991149 0599991149 ahaya kuma 87.9 FM amasapon edi yako edwaso na yenkona femene mabedwa fonso enkodi nkomo no nkyere wona dwen emfa ho yewi a amasan de aka no nyina ebe baba beto aso Pastor Julius Akwaba na nanagua koko Akwaba evangelist memo Akwaba yo Pastor Julius yenhwe prophet Isaac Opam ne nyako yes prophet Frey was in the picture na me se mo kan kire ne say se wanye de wo so ya se say ye no na besom ye be video ni preaching nyina wa sore dem ne de abeto so nti we kra de sha yankwa mam da simi chat ye fo nyina me baba ko nana ya o Christian service o ye laundry services kama wona simi coat nyina nyame hia no na ontene me hia no ma
ya tufo ha de bia I think say odifo no ohia futuo pa because Nsem a work can you see ye wo asemi ho ama say unya diwi a ye be fire kire ba bia ma say wo ye sabi nyansafo ye chewpa ye nya afro a o madam ma wo de mo mfa nche miam say de me ye na ankoyi ye defend because wonim the more now be so who defend no na o sound more stupid to the people nipa etio no ehu say o try so be defend sabi onkwase ade a waya na say wo ye sabi kwase amo enti ye nya afro anase ye sinkonwa unya ba enti na say pani ene ko dwa to pani na say mo kwako eko pachewa o kan sem nyina kire enti muduru wo de mo kwapara che no muduru a won kasa nya hwe oni gwafo muduru ya gura na nim na gura na mu because when say ade no you don't have to defend anything and the chow pan ya de nam say na say nka odi for buy say so ye no what for be 15 years na tena now what more obama na akora na 14 good years unimo no what en cry munni makula no ten cry ha ya gwa ne ejeso ye kede ti akora no kasa traffic ba beto ha ejoso ha no untimi hwa akwala no o say ba be defend the o be defend the o didi da anopa wie ne anwumre o ba nya 14 years so didi so ya dan wunim o se me kwana nka se me ne koja ma me no makọ wa bra wunim so wanyam ya ka o se na me nim so wanyam enti we ye defend o ese so di for obran ho ase prophet Isaac opam bra ho ase na me nim ne enti a ase o frey o ba ko na picture na se bra ma picture na de to so ya anya de o se mo a mo anya de na me se na o de we no ya de o se me di kan ka se ma anya na me se o ni se o anya de de a na o ni se o ya de bone a e ya ne nsusu anso ba o se anya na me se ye fancy ya de twa so na pe o ba betina na bra be hwe oba se o ye nyansafo na o ni se ade a wa ye mfinsie dunnan no ba be meki case se o frena na o di na te ma o di o fata di dia o fata ye o fata se o do sabi o wo kwasia emma efise o mo bi mfa nyanya die mu mfinsia no no na o expect se o frena ana o frewa enko meto nwumo ne nsem ma ne di asa no mfa akora no mfa ka entwi fa na busuafo so mra ade o e force mu nyoma ade na ma ne oya adwene oya amane oya apatle ade na ma ne no just on fa akora no mra ade na mo yesa ana mo yesa wo bobra anya bafiri mu wo baba yesofo ma de bia meka yen yie ani ban nka say yie man ko man to ne yem ne sese wo ye bia koye on fa nko radio so fa nko tv so ya de mo ko tv so ne radio so na mo to na mo bom na mo toto bo papa mo so sabio nkwase ya de ne sese mo ye no eno ana mo be ye mesre opam de hia no so obeye eye se obaba be hwe ne ba baby adunu wa ya de wa bon homoden wa sori ya hu ye nya asori ya ehiafo asori amote fomu de ho nkyere wo sa okura da bia wo ye mpabo wi kura na ka wasane akwa 100 Ghana kura ma nka within a month no wasane 400 kan yiska keto at least ka sister kan akoma beto ne opam mra ma ye na sade na ye ne ntam nya asomwe kama me ye sofo no so ye sofo metimi ne di nkomo ne ye nyina atutu afo ne aboa ye ho bas wa ma me hane ba ne de a oh ye ne be chia yam me na ka kire so ye ne be chia yam we this is just the beginning so when crowd book can hand there and opam jina ye ye no be chia ya mo ha because ye drama unko wo ba e ma ne be vagabond matete nkrofo ma e ma sebi ya ye no nyanyam na ya kwachina pampa ne so e tete na ya se na mo boss aba mo da ye ntwema wo ne antwe ma chana braba ye wasede ukuta bible musu ukuta bible na me enka ho no nya na boafo the picture dia to so ni abre o signboard mokwa na bokwa ho na bia microphone o se ya kwa Facebook na ho eda ho Instagram na ho na no signboard put here no so bo ho no so signboard no so bo ho e no bo na be le wo mu wo ye papa o ye papa 14 years when you sika ko ware when you sika ma me show ma ya advert class ada na ma ko odifuo daddy said ye si ye mo daddy no ene papa no na ubeye sei a eya na areho because enipa egu na se a eba won chen se wo nipa miensa kra enye ize se wo nipa miensa because Bible say se enipa ba ko sachira oso abofo mpempem enije
enti se nipa ba akokra na Mr. Pam Prophet or two nansi a eso abofo anije enti afutu obey na wode ma no ma akobusa o enti me anya no ma akobusa wo sa asem we se wo bi ba wo nchen wo ye papa wo bi kra nimu wo a wo ye papa wo ye pastor prophet yet bi ba wo nchen anytime bia enti se wo bi ba na wo besusu na asem we hu kire wo a e de asem na abeka wo se men ka hwe wo nka hwe free said the wuti mu no wunya wa adwene se wo pa adwen satora ha wo nka hwe papa wo nka hwe na mera hu wo motene na ase papa ntumi nka asem we ho hwe no waka che di papa se sore ko na wo se na wo ya abofra me pa che wo bible say bible na wa wo kan wo se wo ya abofra na wo dwene sa abofra na mpa che wo se ya wunyini yeye a wo be ma so fu yei na wo be ya nsofo yi su no so nyansa na ko she kire ama adwene ni di animu edi asem na akeka kire yei na wasa ba bia na ye me ya ma akone se afi kwa wie ya nchese adwinsa kire ba akokora ni na adwene ni na komamu afi wei se kwa wie ya na wo kɔ no gese wo boaboa wo ho sofo mesrew wo pa ho boaboa wo nware wo ware ne sika se na wo de ye wo wie ya wo ngo ba enti wo ba esori anopa na wo yi sika ba ne ko school a esese wo yire ba wo beda fom na o ma wo tietia no efisa wo yi kakra ma o yire de aba ne ba akọ school se sika no nyina no adan na wo ni kan ko efie na wo mfa kakra Bible say kasa brebre ma abato sofo wo se ya emfia wo se esese ya de wo to ho wan so le mpanimfo o mo wi a o mo de wo to ho ni chi wo chi mba because in church papa bia no a wo de ma wo mo wontumi nkɔ wei ho enkɔ ka kotokoto nkukuro ababa wa wei ammo na ba so se wo hu me mobo wo sa ba be gina fon sasa aka se me de to me papa mpo na be pe na asem akona ba na de to papa wo pe na asem akona ba yi a obey wa ya de eti die be biem na sasa wo ye ma no aka sa amre pepa na ni suwo because amre ye de no aba wa bo mo ko school nyina awie so for so wa ma ye de obeya me se ma ko da bia ya de ne batu tv so ye bela nche no YouTube ya de ne da ho Facebook ya de ne da ho TikTok ya de ne batu ho ya start program ya de ne ba ye ya China fin ya China fetchina nti ya China evangelist mama awoda packers yen koma yenua tetevi yenua tetevi Uradi nshira wa woda yi amen na ye nshira uspesi dia ubire dia nkepe yenua tete nyame nshira wa woda nyefe za so na niki pizza yenua ba ko Janet ono so di na woda niki pizza for made ma so no hunu ba bia mu konya awede na ma so no ye wo country ye wo kro papa niki pizza for made anya ma anketo ma so no ko ewo Yesu di mu amen happy birthday mama menu asofu yi mama di ni ho yaw sofu bia wo ne bypass past sofu bia wo ne past ka Yesu nko a ye di na chi ono nko na ni past even bri we mu kura de bebre hwiase but won hu nyansa sori e pa urade che o ma na che se wa wo ba atu baby na wan so preach minim bible no so kan black na wa chire ndia ana say black and white na ye nyina ye kan enu bi no kan chen members na o preach mo hwa mi dream say wo ministry mu edu baby a wudi children's day obedi children's day na dia asem na be ka kira ba time nti be me bi wodem no wonhwe ne bara na yire de ne ba obusa say wo ye counseling wo say dabi so far when you counseling we are bonsam so far won't trust and shower sorry ma say be ba wo ho na wo di afutu awode wo fa no wa hye nkura wo say we asem wonti wo dwane so na nyame ofra wo no number be no de frɛ na ka number ko ne ehuni ko busa fi say ultimi kasa wo ye so far wo nya counseling and I say na ye count them say minim say bia
on say binom trust na nipa gu ho na ye call one by one and no friend counseling and no friend counseling it no was one year bi no so no but so far when you counseling they when you born some stuff you don't deserve to be a prophet now one go back to baby for 14 years say me money musika no man namase are you mad 100 Ghana 100 Ghana ya now 14 years prophet are you serious na we pa wo ko ni wo huri som pa wo edem wa na yo gina we ya ba ko wo bon so wo huri som wo edem wo pa hwe konya wo tete so wo edem wo say munye ma enti Wednesday bia wo wie wo prayer session na wo send 100 cities for 14 years ni enka ye say na wo sa to try am to to boba park no so wo say defend wo ka so wo bibi kan wo say defend wo nyansa e ya chaupa mama me sira mo mfa nche meba na mako jami ni akwa na ya nwuna so be ka kire busuafo no na onfa akwada ni mehia wo station papa na ne maame so na me bisa se nti ne maame woi prophet ne maame woi anti dakro wa fra obaye busa no se enti wakọ hwe obayi akwala no te sei wa bra wo su nim so no obi awo enti prophet se wonua ba pa na obi afa no sei no ane na nyem 14 years na won fi na ka ni nyina da wo so na wo fra wa konta no ka fon kire se de na wo toto ayampe ya prophet ka be dai ko be gina no mensem wo bible ka be do no wa konta no so na sofo ade bi abeto abodan bi be sa abebo huru nyansa ntem na bra ne entena se na kwankra be fa so a wonsa be ka wo ba na akwada no ye bema be careful wo ye bema one way ye na wo ya odi ehye ni mu e ma ne de e de wo ko ne papa wo sa ne nyame bo no but wo ye bema ne ma me atena 14 years so for I fear for you I Akoma 87.9 FM mama menu abakwa baba pamwa ha na pom te say family room Richmond Ebro Center meda se ne acheti for ne reform Richmond se nkanche obi bia se de ne honamani ensansan ato apete de ne widie modware a ekeka no de pimples aye nanim ma aye dark ewo ho de acne ewo nanim de oyi na bodwe anase na tikwa na ensan bi ato agu ho akre ewo enipadua ne ho anase eye eyam eni kro de se ne mampele santo atoa na esai honam no ni nyina bi wo so a samna baako a etimi to ase abetimi ayuzu won kwa na nyina no eye akuafo herbal soap anase akuafo semina no enu na edi sa adwuma no se de be ya honam ani no ebeto so na ye kama na eho ate na ye akono officer we de yensire ntu kwan ene yensire mfa nye hwe nti wo de no obo ho ban vise enoma bi keka na wankasa no ebe hawo titu pa ne ekro obi wo hono ma ekro no adrodro ne ho echa African map ubon se ebi afa na chi saa wa hye kaba papa bi atwa na wa mu oteke mu abon se eda ho eya na reho asefem na de ya ne se ema enka ne pampa bone so saa ba ho fi se fifrefri wa se ke be wura dem ho enka wunya ahwene abusua de Richmond catch on se wadaroma koto ekwafo herbal soap no na fa dware wo honam nyina na nyi mpampan no ene ekro na betototo honam dua no entu ase emfama o se de odware ane honam mokeka no onware ekwafo herbal soap eno na beboa wo ewura pulse nim ahwe se de be ya ekekaye no etu obetwa se obi a odware wi na de afin na de ato ne ho obedwe ne ho saa sensuo no na ehene se moa na aba ne nipadua mu samna etimi to ase ya no ye ekwafo herbal soap pacho pimples wo wani mu a fa ekwafo herbal soap ni bidware samna no oposa na huro wo wonsem a na adonse huro no wodi afefa mia na ade na ye so emfa samna ni monsuom emfa wo bere wani mfisa samna ye de chemicals ne nneoma bebre na ye basa na ebe pra wanim te Richmond se men kan cho say samna no uposa na hura ehuro na aba wonsem no na wo de aye baabi kro na ehaw ne wo no saa na ye use no de wayi na bodwe asema ensani na beguo na akra bia betoto na chi no eya Richmond herbal soap epacho fa saa ehuro na oposa no fa bi ye yensan ne so fa bi sasra wachi akra ne so ubo so honom saa na ade no eso te na efon fi se wo se etu ase afiri ho ma ama honam nani no
etimi eye kama ye nuanom ketewa no akaka rere edede do mu tiri hu saa no ese no fa akuafo e ba soap ni bi dware no fa bi dware ni tirim na fa bi eye huro fa sasere mu se de be ya ni tiri no saa emwa na eye bacteria no ebetu ase ama ni tiri hu afuo fisa saa no ma na toton kra wo saa na ya no ho nya akono bonso oba na ni tiri ayese ka fa ye twa ha na aha sene fan na ni tiri wa ye basa rich mo se kancho say eye akuafo heba soap eno na eboa etu saa honamani nsansan bia no afri ni padua no ho ama ho ato ye kanfo ma obi bia se mabi ntena ofie se da be ya odi be dware ama eyi nuoma boni bi afri ho wo ma omo ye adwumaden ti so obi wo ho a otu form eye adwuma carpenter masonry for any drivers bankers wo tena osisi so saa na osisi ya na fa kuafo eba soap ni bi wo de bo ensuom sasansam ahuro no fa bi sasaso se de be ye betu saa yaw no afri honum amom de ni sisi ya ni yaw nim sisi no eje ne ho saa akra busa mema na entimi mo adwuma breach won say akuafo eba soap beboa afedi owo menstrual disorders anayase ya ni ya no omani sanka akuafo eba soap na onfa emonsuom fansasa ne nsem ahuro ne bon fa bi nyi ye na yase saa kwapem sabosome ne beba mepacho onte yaw bia de aka ho biem no eye kuafo nkun aye frɛ na kuafo heba ointment na ye nananom ne papa no kuafo agi atomu prekope se eye enku a etu honam yawase efri ni padua mu emfa ho ne baabi a yaw ne hye kyese ne wanfa bi anye so entime pacho de ohonom a ne tifa baabi pai no onfa akuafo eba akuafo nkun ne kakra emfa ne moma ne so saa baabi a ne ya no ntena sidin no hu se adwo ne form me pacho de ahonhono wadama enwemwa biare wa wanfo ani ahunu no fa akuafo nkun sasa so de sasabro ne soba so ne kotodwamu ama ne se okon mu enko a ne nan no okwa abonse kotodwa no eye kaw na eye dede na di na ti otwa na ni obi ani ho evise friends joint ne so no na ayi a eye saa edi akire no wo de akuafo nkun ni bi ye so a saa ye wa aba betena ho no ebetu ase e de amawo de ono so ne honam duamu na chibramo kase no etutu na eye ne ya no ubonso bo de ne saso na chi okwan ne ho se o se a machi tutume me pa cho mansanka akuafo nkun na emwa enyi honam yaw biase emfri ni padua nim se de be ya adechi a wo kwa wadwuma so a wo ntebre enu nti na ye mamenom akuafo no omatu agusuo no fise kuadwuma edene wako no obi dua ne nkate ebo ni kofi anka atimu se enyasam ketwa wo be gira osisi so sa pese otene umukura na agina faako akuafo nkun na di bua safo ani nyina ti ade be che no na ne ho oden o ma ne kenten so a na ne sekan dem no na esene no obekwa aba sa ade chi a wasan akọ wa bra wanti brebia nti ekanfo akuafo nkun e de mo obi bia se yauti ni padua nim na ate brede a enku abo awo no eye akuafo nkun Richmond se wada Roma ba bibia wo bia afre no 0249 186 845 0249 186 845 and 0546 840 846 0546 840 o fresa number si nyina na mpacho Richmond bejo so dia wonti ase no becheche macho se dia use samana ni nku no so obecheche macho opebia to a herbal shops chemical shops bia ye to bibidro wo nneoma bia no okwa asemamba kuafo nku anase ekuafo semina okwa enkran so a Christ is the answer yes owo old aponche krakra choba hotakrade me pacho uwusa beka bi ewo sa herbal shop wo no mde omagia tuma asese no omuton ni gidigidi kenso ka eba so enkran na naboache ho ubenya biato ene herbal shops bia no Richmond say bowura ho kwaje kuafo nku ene ne samna fa ye ofie ye enya honamani ye no na etu honama ya ose se de beboa enipadua no amwatimi atena se ache abusuya number ne de twa to ye 0249 186 845 eya Richmond Herbal Center ekuafo nku ene ne samna ye beda se medas menua ba hye so ema me se Josie fashion awie wo no ena hye matade amede etie Josie ewo Kumase bom so Josie Kumase bom so eno wo
When meet me the sports no any day anymore wedding engagement party outdooring or office wear no Friday when woman no enter dear no my Josie fashion empempama what the pass material muntumemu na se wo twa no wenim said you will see pam no e dia mawo and fa won baby a wo abrochimemu style be a yo fabian would twa na wo dia WhatsApp jo wo say on pam bi enfama na wo do measurement aka wo be pam na fe baby a wo bia no ye de abro wo abrochire fompo Josie pam woniema na wo Ghana manempempa woniema ma fra Josie fashion and asa WhatsApp no e was 0243 433 465 0243 433-465 sanso and we she's or no and I'm a reggae ashena fe why me makeup see and me my first say na uti our boy there for na me my first we me moy oyam bani me to reggae and eshemisano and so she ya sha obeka say ya bo and she's and san no obepam bi obe ye ne kama na fe what the amount na so dia she baby a wo bia place order she's and bro ewa boboano we be our pay brains whatever with the bomodiana a fresh she's a 0249 155 776 0249 155 776 oh Kumasi Sports Stadium when the Unity Oyo any day and share anymore oh baba grow fine moja drobe mwanyi ni fine wo yenche enche na wo be pie so 40 days no be ko we mesrobo modern boy we de ma mo awe me moma sade e ba ya pam lazy na be fata wo e grow fine herbal tonic no de ono no ma hyehyɛ free suru kosi fam enya de awokɔ no ma na wafona dredre no da bi we de hyehyɛ kama ema bibia ekoye e de ma na vitamins and minerals ahodo no wo mu a eye ema ni padua no enyini kama eye de ma wo a wo ya de ya fe na wo tiesie ba bia to nro e wo man mu bia ya busa grow fine mojedro na wo sa enka dem 0244596532 0244596532 Rocker Clinic Limited Pacom capsules member edro no a eboama won gina wo na so Janicure 442 candida asekeka ne ade nyina eto ase MMA ye Mesima Ven capsules enso ba hia na chese honam adwa ye hwerehwere ababeto ase ama ye we woni paduam woni egu nso won mote ya nyina da eto ase e de ama won na nei Medfagen capsules so wo mo de abeka ho pa chese beboam ama ni padua no moja etimi ade afurusane ye e woni paduam na se wankasa wona no emwayo dududu wona se apagya bomoden na wonsa enka edrebi arthritis ene de okore na so wontumi na wa wadwuma din bia no edro no aye Medfagen capsules yebo ne mrane se akokora ene abrewa beko jogging Rocker Clinic Limited ewo Kumasi Alaba Abu Station woni Siko House no edi animhwem 0248885040 0244183230 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services as a brana wanyo lab wa show ni paduam ehunu yade na kira kwan na wafa na bibidro no wafa entwase enfama wo yade no prostate cancer ne enlargement enem mraye afeso wo de na stroke na se fibroid yade diabetes hypertension hepatitis typhoid fever afe malaria ene osayem kroni nyina da Dr. Grace Boadu na kache na abekọ no hwe eto yade no ase ede ama wo exclusive vaginal steaming eso ho ede mama enoti abomoden furniture mo ewo Kumasi Oshim School Junction Oshim amount from Barakese kwan so enkran new Ache Motor Petroleum Banglo one Family Life International School no na edi enhwe 0543320030 0244126123 na 3P garlic mixture eso so ho de mapa we no garlic ekroje na wo machi munsuo no kama ensuo bi amfra won ma amfa kaja bibini ne nsa no ahwade agira mu no se tie ne ebomode na no bi pa na si yade bebre na no kwan enam se we no no bi pa de a immune booster papa ebebo ama o system no enya ahwade akwa tie yade afa high blood pressure fijikro mu hawo ene sugar level na wo soro no kese mroso afa so kra de ogu nsu a wote yi a wo 3P garlic mixture bomode na no bi enam se we no ayedura wo yade o wonya de obetimi anono biem na ebra no ese wo yade ano ede ma wo chane so se we wo glass eto mu a ehwe ho a epaye 0248928824 0201000021 Dawood Herbal Hospital sahweneni nro no enie Dawood 360 capsules sisi yade sasabro na edro tatahwe enono ointment nso eka ho eno so sisi yade ene sasabro ya poso ya bete ede afefa so
kene to ya na se e de amaye wo pese utu ya wase tempa de a ene na hye so se enre capsules no ene ointment wo beka bomo na watumi ayusu afei da wood herba mesha malaria ene de nanum ato a wontumi ene de waduro ene nom wo ba penfo de o ma ne benufo ene de onyanya mfinsha na edumiensa entwe ne hom emfa free enre e hom 0244886437 0201681717 me kwei ma menka wo said da kwa 360 e de ahomka heat patch aba adwama so eye plaster nwanwa so a etu yi a wase efri wo nipadruam eno nte wo ma me no anase wa bere wa no wo fie na da biada na poso ne nkotodwam wo ntimi ntene mo no baba de so bepe plaster ne bi na de afam ba bia wote ya no so e de ama no enam se hahama ene oil fe ginger ena fe so kra no cinnamon no wo de bia hyemu a ebebo heat kakra na tu yi anase e de ama no na wo ye ba so a wo kwa ficha na fie gya duma ya wo ntino ya ma sanka plaster ne bi ne fa fam wo ya se so wata de egu so ebe ye ho adwuma a chenkonya 0599991149 0599991149 me insha papa say ene obapa wedi akoja so Maa Akos peace from Suhum police station area. The pastor is not serious and the good God will punish him pa or say Mark okay on also a messenger what they buy and no or say pastor you have money to marry but you don't have money to see your baby okay obinso dear and no ma me try me homra na fe me read the messages na dia cancel so wado no oba no ayefro we ni nyina beto so enti me kwaya na me kohu kra na senso wo benya network je so akwa gina baby ti e ho no na me kohu se enti nenti wo ba be wale na ono wahihye ho so wo ba be fam ba na kọ na je so wale wi na se man hu ni bie me ne mba nyina na se wodi abro se me ba no de ne kọ se ode ne kọ nka me hu akira kwan bi enti ma school a onhwe ni school on to book Maa Akora ne da ena say ebi wo ha afi bi na beso amekora ebi wa 3 years 2 years o ansa na mafra o say bi a eno kora yale bi na bi e beba na hospital bebem ne kan be kosora ena no kora de yime tu o yale koda hospital ma ye charge 2.5 mafra be mayin one ma kosa on confess camera 70 cedi out of say mi ko 2.5 enti ma bronya ya nso ena December me bait one was cement afia su enti papa on kaisa ne baby wo baby ena me ma ne phone am se je na friend no na me kra bia me ko frɛ o bibi Maa Akora menim se maya ne boni bia on fa ma me ho ya nahi enti wo de wa friend no so wo friend no na aja o pay 100 cedi tu nim ena okoyi kra de ya fa anya bronya atare ne mpabo asem o ena me ko pay bag ene book miensa bi beto ne ho 100 cedi no enti ye bi school textbooks ya be ya yetoi ma ye bia matobidie so na de adru no edin na me frɛ o say papa me sra isi emu odin ma me pa me isi de mitifie me nkɔ ba bia me nya hweye enti ne be ya pe kakra bra ne mfa nto book na me mfa Maa Akora na say de be ya onu su ko school na ni kura kakra me so ma ye bi o ka kye me say isi no ono no ibronya so ye no o ma ye 100 cedi 100 cedi no ye ntimi afre na ananase ya ananase nti no no kra no ka kire me se ne maame wo no ne maame kra o send ni ska ne maame fre ne danase enti ye no se ya ananase ne de sune o Maa Akora ne hwi bi me kra me nka ho ne ba no kra sempo no Imagine no it suffer so when you suffer ni dia onya no ntna fie na onya ne bata nyame yenso ni mi agro mira say within baby afefre Maa Akos mira Maa Akos me de modu abrpo junction so sanka se pata 50 so pay me diane afuwa taxi driver na Maa Akos se be ma wa wo a won hwe ne ba ni wo hin chen amroba abranti unya na monseno na Maa Akos oba na wo ti studio won so no won semu oba wo ni be ma wo wa ma odi se fatu akwara no
wɔsɛ do ɔnhwɛ akwara no deɛ wɔsɛ ɔnhwɛ akwara no nti wayi din no afiri no so na maako wayi din no afiri no so deɛ na wobɛtumi ahwɛ akwara no nti wɔn abɔ so na ɔnyɛ adwumaden fa hwɛ akwara no na aberanteɛ no nso kasa no aberanteɛ ma ɔkyerɛ mu ehu sɛ ababaa no so ano ɔyɛ papa ɔde ano ɔyɛ a ɛne duabɔ na eku bɛrima no na ɔbaa wo ne bɛrima awo wogyi ka kyerɛ sɛ ɔyɛ apɔnkye maako apɔnkye wo a ɔyɛ ba wɔn wɔ apɔnkye a wawo ahwɛ ba da na wodi duaborɔ eku mɛmɛ yi na wodi ano ɔyɛ a nti pa wobɔ odua yi ɛna ka bɛrima yi wu yi amaako aka ne sama ne mɛhwɛ akora no hwɛ ɛma aba duaborɔ ɛne atemgyi kankan ɛna aka ma ɛno nti na ɔma wo baako mmienu a ɔmo nya kuru maako ɔmo nso ɔmo adwene akwasi ewu a makraw akwasi ewu a yɛ a monhwɛ mmaa sɛ ɔwɔ na sɛ ɔhwɛ ɔbaa wonni problem ɔbaa ntumi nni watam 14 years deɛ akwasi ano ɛden fi na wo kate no wodi hello ọbaako ma ho ejampo blọfin kwa mo ha wo jasu nje kan waje makunta na ya wani no kere hisa dai na kanu ba na amsterdam chow ba mi zo ba kwata so jina kiri mi kwa mala ba na ọbaako yi ya be sere sofu no sofu a wo hwe ọba de ehu pa eje no so sofu bi enu ho ni ska so ene sofu no mu ska pa ebi be sere we sofu na wo na sa wo hwe ọba aso ni jaye so me na bia me ko me se blọfin me ko 56 years sofu bi a me chare panyi bi anu ha me no be ko no so me nko na me nya me fre me fo fre me wo so wa be na nyi ko afro we mu na wo yire kwa na wa sada se yire ba na no ha yifi di san ko fo ala so fo mu hwe ni ye mu hwe ni me ma me yire ko ma nko sa me yire ase me yire ba na no ha yifi ya bi me na me ti ko mu me yire da na o na wo be sa me yire ase afọ kwata am ko na bra wai makrao ya me ensha papa akwasi ewu a we de na kwa de me no nya adwe akwasi ewu atasi dara ene me shishawa me no be ko na kwa de me no nya adwe akwasi ewu a wa kasa wo ye wasade ese be me se wo yire mfre wa ponche o wa fre wa ponche o fre wa ponche edua no kra so lady ne boy na no sanda ne because o say wo de ani bring na boy but o boy na de anche so ho ana o sanda ne senka be me diska ma ba yo en senka wawu ko be wu nso kwasi ewu na de me no nya adwe we di ne ba bia frefre na ko na ji na boko in South Africa edi kan ni mamumboni eduma ani chia 1937 so na ceremony bi ba ma no wafum so nya sempa bi me ceremony bi mu me ceremony ye onya sempa bi meka na yen sa ye nchie ye sense akola no wabedem akola ni future esi akola ni sentema ye ba onfiri ho enti ka wa na nkoso ye na we ka be akola ni dache tini ya ba no ya de omre na so ko so ni mistake na nfa ye ntu ye na mo to no ye ma no e da sister me insha de no be afefe ni ma mi akosia papa bi mi ni aba ma papa bi opo si negre oto bo bien ba chon ko so gen kan wa be jo papa sa Julius je Abraham encourage na just say bam akachi about say mo fa koko krachi do so ya da ne plenty ma me ko so what is e kwa da ho me akosia 87.9 me akosia pon na ma me ja so pe no bi do what is me jina so da ko say me jina so yanko na ma te me ja so pe ni obi do the lion church wa ko tia fotia na me akosia ya kan ye ja so bi o ni ya be ya e ba kama baba de me tia so bi afa nya de duma no na afa duma pa because bible ko am wo fi ma ni bi se wa nso ba e ye chiwade enye na se be ma so bi wa chi ye kan se na me ta madam fu bi su le ko bi ni wona mo ba mo ni ya de ade no e ho mi se bi e mu ya de za ke pa ga pa bi ka e nje nje bi mu awo e wa ni dada ho ba ye ni ba dada ho o ma me ha kra no mo ye bi ebu o ba kama kama ti e ba sa na se me go cha be ma bo so nwini e ba ti pinya ku to so mo ate Papa, we didn't baby afraid. My mommy is the best mommy in the whole world. And no one there, any this way. Mommy, and now we are best mommy, mommy. I'm in Kirao. I'm in Chia Prophet One. I'm in Chia Muntaka. I feel told you, baby, I will be a Chia. Mommy,
Ghana ha yɛwɔ yi anaa yɛte ɛsom no a ɛwɔ ɔman yi mu no ɛyɛ mmiɛnsa yɛwɔ asɔfo yɛwɔ nkramofoɔ yɛwɔ akɔmfoɔ ba yɛmea nso sɛ Ghana ha no yɛyɛ kristofoɔ som ɛnti kristoni nso deɛ ne di soɔ ɛne yɛ asɔfofoɔ yi ba mehu sɛ yɛde kramoni bi abɛtena radio so sesei ɛnyɛ kɔmmɔ mehu sɛ yɛde bosomni bi abɛtena radio so sei nhu ne saa ba yanso bubu de bia wone biawo waye anhwe no waye sei wanhwe no de bia ta adai na ta so bubu hu problem sa mommy ata so bubu hu problem sa ba wo no obeye bia esumase a wonye papa ba wo kwa no de betu ko say yes ade owe oh nti saa die na omo ye no omo hwe se tem die ni kwan se asa die bia bebe bia na se bi so popula de senya mo ampo na enya yi a ko bi ba kura hwe no ananka ye den se me hu ya ho kira aye yi ananka die ma ye na obi a woni bie wa sole no mu kura ne ba wo hwe no a nanka ye den on compare wa wo ba on ti aya no mo din no so FM so sa wo se mo den social to a system board ananse ko ya de pa na odi ato so anko afram da oh na bible na mo kenka na se uye ni ya ka wanim kete best mommy na mi stam no be so aso mi na mi ensure pa no na we dey ni ba bia frefre ma mba je frem na na dia de mi ka se ya bo jama ma anje mo ko no muslim de bia ya do mo betena ho dana ha kremoni o wa yo christian ni bia no afebe oye papa obia nya papa ma tuya be ma no ya no peso okyerese wo sho ba na wo ma ne no agye be ye da wase ye da wase na be onim ne o ye oba no onyem na ama na wa hwe ne da no na busia fo ga da wo ma se ya da na se be na agiri ne bomu na wo ye sofo no oni ni huni no onya nsem hunu ba boro no kra wakati ye modua wo ye bi se me trebia se yi bi wo si ni akwa wo se ko nkyere ni wura wa modua eti akristo fo no munya age Paul o ti ni odi boye fo ni tiri mu eti wonya e be yi ofri emu e o kwa de de pra e da fo yi ofri emu ma papa na nso fu mu odi no me ne ba no ra se mi insana na we din ba bia frefre Maa Akos kasa so bi enka wonso ehwen asante mampo na ma meshan yan kwa ma ebi sa o si yan kwa ebi e ti ade o be kanye e so ja be ndai so for no yesre no mo kan samba ko mo tini ji sika 2 million 4 million franc ko vo ma ko every minute do mo san so mo be di ku mo di ti mo no o tini he mo ma le mo ju ma ne en ke di en kan sai da bi wonya yi na ma me no de nya bo tsena so for de kwam bi aso abedu mo no Maa Akos Akoma wo so kura o me no ni na mi asina mi samo ya mi ensure papa person we din ba bia frefre Hello, Maa Akos. FM Samuel, Kukudura na FM, and so, as far as my phone, taxi driver. Yo, young cry. Maa Akos, Jamaican, and say, Yana, a hajj, and say, oh, Bama, to an annual bathing. No, but I talk one, but not one city crying, Hajj, Bama, and general. So, by Maa Akos, Jamaican, and say, Yanfa, at the beginning of so, I said, so, my, we be at the baby out, Maa Akos. Yes, in career, but I'm not a yes, man, say, you said, Yakova, you see a pa, you are in about querying, you are something querying. So, Marco, so my Amudia, you know, and I am more young, you no man, no man, what more show. Marco, you and Legma, power. I mean, and so, we didn't Marco, good afternoon. Afternoon. A friend, Charles, because I said this. Okay, Charles, Marco, why I'm doing a moment, but I could tell you one, which can have a part in this. Marco, would be anywhere. Oh, but we can know ya. We the big waterman, so we have done say that for 1 point. You might go one name, maybe we are now who call the castle you ready. Who can hold you down for 2. And I think that it's to my sister. Sometimes a more we are that's no more than a do. I will be radio sooner. Also, you opposite. I will have quite a dog at the 1 point. With the passengers after pa, we have quite a better with your catch. Mamma, what's up for dear? You just a wood water bank at the bank.
wɔ ba de na wɔ ya bɛka kyerɛ no 40 good years ɛyɛ asɛm ketewa ha na obi de bɛka so abɛtena bɛka sɛ na deɛ mama asɔfo na deɛ wɔyɛ no ɛyɛ nsɛmpu ne sɛfo pa no ɛde ka mɔde asɔre kokora di na me abafo kɔ asɔre a mehu wei tɔfo wei pɛtɛ na aso ndɛm a wobɛyɛ anaasɛ wabɛbɔ bra wɔno kɔ de bɛtu fubɔ ne na wade oyerɛ kora ka ho mama mahwɛ a mɛka dɛ sɛ na mene mu nyɛ adwuma nyame nhyira memfa de otwa to odi ne baabi afrɛfrɛ mede aba akɔsua papa bi ɔfa kɔ ata papapa mene aba ma memma ne wabɛdwafoɔ nyinaa mo ne adwuma na memfa akɔnyɛ so na menkyia me kurom kofi ase ma nyina na ne brago atɔ no so ase yɛ ba pani kofi ase ɔne Mr. Afia na mekyia ɔhene ne ɔhema a ɔmo kofi ase kuro bi mu ase me nuaba sɛbi wo asɛ papa sɔfoɔ a ɛte sɛ woɔ sɛdeɛ me papa nom ne me maame nom di kaakae sɛ wo sɔfoɔ eti sɛ wasɔre bɛbi nhwɛ ne ba a wɔn de ne ba wɔ ne mu afutuo bɛɛ na wobɛnya anaasɛ nyame asɛ bɛ na bɛgyina so ɛde akyerɛkyerɛ nipa ne sɛ ɛkwan na ɛsɛ ɔfa so na wohwɛ wo ba na sɛ papa ɛte sɛ 14 years wawo ba wontumi ɛhwɛ no na wobɛsɛ bi a me ne wɔfa kwatam na memfi kɔfi ase na mɛmɛka kyerɛ sɛ papa asomɛti wawo eti sɛ wo ba maame kura wɔyɛ adeɛ ɛsɛ ka wobɔ maame aba so na wɔ bibi papa bi ɛsɛ ɔde ma maame no opie nu a kebi a wogya na wohwɛ ko bɛtumi ato akwadaa no atwene so ɛnɛ sɛbi mmaa no bi wɔ hɔ mu tiri mu ɔden a ko bɛtumi afa akwadaa kwa no ato no atwene baabi ɛne wɔwu asɛ na asɛm asa wɔtumi ahwɛ akwadaa 14 years kɛsɛ ɔda maame yi ase na wosɛ to wɔatoto ayampea nti sɛ wɔpa sɔfoɔ no yɛbɛsɛ yɛbɛkasa pii wɔm na mɛhwɛ ne ba na daakye wohwɛ wɔbɔma ne di yi a daakye wobɛsere mede ase me nuaba wɔfa bi nyame nhyira mo yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa ha ɛna yɛde akoma mu nsɛm dwumadie no ɛbɛsie saa berɛ abusuapɛne nsame akyampɔn insurance paper little team no nyinaa yɛkra do wɔ fidua yi mu yɛ a wɔ mo ɛde akoma sports ɛbrɛ wɔnyi wɔ afidie no mfiri ha ɛne pap bebree ɛgu akwan so a ɛnɛ yɛde bɛsom wɔ akoma 87.9 FM mede ɛde Maa Akos. There's De Bruyne, and it's not back in for Haaland.